Sangre! Pinapalabas, babae timpas ngay ni Lolita. Nalaos tiragsak ni Don Esteban. Ibagbaga na at ibabae nga anak da, ti kakaiso na nagtawid iti Hacienda Gabriel. Kinunamot ni Lolita iti panunot na, asaan ang mabalin, gaputad da doa nga inaunang anak da. Awan sa bali, no da Gringo ken Rafael, anaya dayo kadakwada. Gapu iti nalaos aragsak ni Don Esteban. Imbilin na ti panagrambak dagiti mannalon. Madaman ti parambak iti purok. Idi napasungadan da Amauset ken Luciano ti isasangpet dagiti bandido. Itagagayem. Denggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Anay ko. Kaya saktan nagmanan mi esposo. Anya ka di manan ti basol ko. Apay nabaybayan ni Sika nagsangsangit? Pasuswan ni Sika no mabisin. Di nangarod kayahat. Nagado na palabras. Miuni ka iha. Porque... Oban ni siya ti uni ka iha. Mi amor. Nagsardengan. Kaya't gayam ni Sika, ti may lili. Diyos ko. Anyan ti makikita. Nalaos ti panangyalik ka na iti anak ni. Kaslaawan sirbit ka na ko na. Anya ka din ti kastayo pasamat ka niya. ¿Por qué, Lolita? Agluluan ni Sika. Apay? Awan mi amor. Sige. Ililimlat ta ti anak ta. Kaya't na siguro ti maturog. Anya ko kadwa! Agin na tayo pa'y! Ano? Ituloy tayo ang tagdalyasap! Napsog tayo matang Ramora. Mabalin tayong timagmag na. Sabagay! Lakay usap! Di na pa'y kaya't timag na. Isang agsarsarita to pa'y. Mala. Anya nga ti pagsaritaan ta. Imay papan itirancho. Wan, anya ti kayat mo pagsaritaan ta ngay. Awan kamin iti masakupan tirancho ti Hacienda Gabriel. Ngam kanayon ti umay mintoy. Anya? Amuwi nga armado kayo agwardya iti rancho. Ngam laglagi pa nyo, nga armado kami mat. Ay kat apayakas tamot tanti bagbagam. Ipakpakaunakon lakay Osep. Agdiskitar kami. Iso nga iti panagsublimi iti kota nga imakaran mi. Masapul nga addaokudan mi abumaro abaka. Anya? Nangudyo, timbalak. Ay kwa, saan nimit abaka dagiti bambantayan mo iti rancho? Kat siyempre, sumbatan mo ito iti amo. Saan mo adadaolan tel daw mi, lakay Josep? Naragsak kami asimmangbay ditoy. Mayat. Madama pa'y mayat, ti palambakyo. Nanya ti bagak. Ayunan nyo. Tapno natal na kayo lakta dito'y purokyo. Ati, makunayo kadagidya bandido, kakapurukan. Ay, sana mabalin na. Malang baymay. Sana na yung tigantikas di Apong Josep. Isang ipagatayo kini Senyor Esteban. Ay, kasta tirumba karami na tayo. Sala, nagyaman pagpapada tayo gayam iti kapanunutan. Ay, uwan. Rumbing lang amamon ti amo tayo.
Ti pangtadag iti bandido. Ay, wan, dahil ta. Iti kasta saan na tayo to apabasulon latan. Agtitinulong tayo para iti pagsayatan tayo amin. Ay, wan, nagtitinulong tayo. Wan, nga paiso. Naragsak tayo, kaputa, ikkan na tayo nito importansya ni Don Esteban. Iso danggayan tayo. Ay, wan, paiso dahil ta. Wan, danggayan tayo. Wan. Ipakita tayo ti kinapudno tayo magserbi dito Hacienda Gabriel. Ay, wan. Dito namin dito tayo. At datayon diti Villa Gabriel. Hala, dumsagan ni da kayo na gina. Oo, inayadon ni Sika. Ang mga numasing at iturog ti Ihamiya. Benito! Umay lukatan ni Sika ti ruangan tinugan. Wan, senyor. Di ka matanakan. Dumsag kayo, senyorita. Agyamanak, Mang Benito. Ay na, ada kayo gaya mo, senyor. Senyorita. Si Pedrita. Alam ni Ihamiya. Sika ti mga bata mga numay batan ni Lolita. Ha? Oh, saan ka nagmut talang, Pedrita? Nisikat ti manguba, tamang ano may batan ni Lolita, kurak. Uwan, senyor. Itad mo kanyak ti anak yo, tasyak ti manguba. Mading ti madmadlaw ko. Saan ang mabalin ti kastoy? Oh, itad mo kini Pedrita, tamang ano may batam ti Ihamiya. Saanan ang masapol? Anak ko daytoy. Ad-adda asyak ti mangyali kakakunkwana. Oh. Lolita! Lolita! Ni amor. Saan na magustuhan ni Sakti impakita ni Sika? May papan iti Ihamiya, Lolita. Iso kinabil ka. Aywanan na naimbag ni Sika, anak ko. Tano saan? Agsaganan ni Sika. Diyos ko. Anya ka di mananda ito'y. Apaya kaste titrato na kanyag. Ala ka din maturog ka, neneng. Ay, susapo. Apay nga adi ka matlagsar dengag sang sangitan. Ada aya sa gubanit mo. Manang Pedrita. Itad mo kanyak na pasusuhat. Barang mayatin nga agsuso. Alaman nga rot. Umaikan anak ko, Apay aya asangit ka asangit. Ato yung tigatas mo. Agyamanak. Kunaklano di ka pa'y lagsardang agsangsangit. Apay, Lolita. Ha? Porke naipaidam ni Sika day tagatas na? Anya ka di man hindi bagbagan. Panay ko. Nagsaktan. Nakikto ti anak yo, senyor. Alaan ni Sika ti malataga. Katasuan ni siya daytoy na babae. Senyor. Saan mi amor? Mabisin ti anak pa. Kayat nga ti agsuso. Pang-asim. Di mo ibagang alaan ni Pedrita. Saan nakayat ni siya napaidaman ni Sika ti anak ni siya? Saan mo nabisinan ta mga nagsakit? Wan. Aramidot na tayo tami amor. Apay ay akas tamanin ti bagbagam. Saan ko nakayat ang mabaybayan ti Ihamiya, Lolita? Tandaanan ni Sika dayta.
Aniya ket nga agpayson ni Senyor Esteban. Apay. Nagsarsarita kami. Plano na ti agpabunar. Agparambak. Wen, agpabunar, agparambak, isumot lang nga isudayta. Kano? Ibabaw nakamapan ije kumbintaw. Ibagak kano kin ni Padre Paulaw, ta umay dito Villa. Padre Paulo? Apay. Sabali ka din ti Cura Paroko ti San Gabriel? Sino day ta Padre Paulo? Sabalin ti Cura Paroko tayaw. Iso ni Padre Paulaw. Kayat ni Senyor nga umay dito Villa, taasa nga ilyen na, kabayatan a pagsaritaan dati maangay a parambak. Kasta? Ti amuket mainaig iti anak da, ti pangayaban na kini Apo Pade. Mga no, panagadan nan, pabindisyonan na mutan. Pabunyagan nan, kasta? Wan, Uwan nga ta, sige, tayo nakagrubwat. Mapanak man ije kumbintaw. Panaganan ni siya ti Ihamia iti Marisol. Marisol Gabriel, la unica heredera de Hacienda Gabriel. Napintas tinapili managan na mi amor. Marisol. Talaga na napintas. May bagay launay. Nagapimpintas ni Marisol. Wen. Karuprupam launay mi amor. Nakatuntun diris ti agong na. Nagpudaw. Kan nabnabiyag dagiti matana. Nagpintas ti anak ko. Kasta ti ropaday di Mama Mia. Karapro palaunay ni siya day di Mama Mia. Ket iso ti mala ni Marisol na Iha Mia. Mi unika Iha. Nakadungdung mo. Ngamtsakon marigna ti panangipatag na kanyak. Dakkel na parambak ti mga dito Villa Gabriel. Maawi sa amin na amigos amigas di Familia Gabriel. Maragsakan dalagit di ang makakita kan ni Marisol. Si papanagkal ni siya na mangipakita kadagiti amin nagagayam di kakaisuna na Ihamia. Wen, kat maragsakan akmat. Maragsakan ak para iti kakaiso na nga anak ko a babae. Ay, adama ngay aparambak ije Villa Gabriel. Mawis tayo ka namin. Pabunyagan da, senyor. Pabunyagan da kanon, jay anak da. Una, ay na. Malagip ko dagi tayo singin alalaki nga anak da. Nalipatan nan sa talaga idan. Ayun nga tanda kayay. Ay, ewan ti makamu. Nga ta, dunya Agusta. Apay, di na nga mo? Amo na nga ta, ah. Di namat kayatan apagsaritaan da iti manugang na. Makapungtot ngamin ada gusto ni Don Esteban no maipalagip ken ko na dagijay. Kaasimat dagijay? Talaga nakakaasi da, ah. Minsan may sa ti Aldao, Luciano. Bali na iruruman dagijay asingin. Kat dumtang to, ti Aldao nga agsubli da dito naggapuan da. Nga ta? Ay, sus mami, sus! Siyak ti Patsyon, Luciano. Agsublin to dagijay, tapno sa pulan da ti karbingan da. Dogasok amin dagito pinati ni Don Esteban na maparte amanok. Nagado, sa bali lang di madadak baboy kung tido abaga maparte. Maawi samot amin dagito taga San Gabriel. Nagkurang pa dita, ah.
No, talaga nga, umay amin na maawis, Luciano. Ingat daday talaang. Una? Mala, kaduan na kung kaipantag ito bilya dagito'y manok. Apong Josep. Kita ang dagiti sumungod. Ay, sus. Sunod na, ay, dagito'y magbandito. Dagos sa manday ito yun, Apong. Ano? Iruwan mo amin ang mabalin apagbiag. Kasapulan mi ti rasyon, iti papanan mi iti unos ti makalawas. Ramo na, anak. Ay, saan mi matako kuha dagiti kayat mo ngalaan. Isuwa pa nga asim ta. Ay, sus. Ano? Agreklamo kayo? Maminsan pa'y apaputukot to'y paltog ko. Maysan kada kayo ti matilan. Ano? Ikargayo amin iti sako dagit ang manok. Ito pati. Nya kaya pong, anya taramidin tayo. Hoy, sika! Apaya di ka graw, ha? Sika ti mangikarga kadagiti tiniliwyo ang manok kadagiti langgot si. Kapsat, apaya... Kayat mo nga sika ti paltog, ha? Saan? Di mo paturong kanyak dita. Ano? Ikarga mo ni tinanggot si dagiti ang manok. Amangan no kayat mo adi taulom ti pakausaran tinanggot si, ha? Ha? Saan? Saan ko kaya? Lawan. Aramitin man tinatyo. Kasta! No di kayang tungpal iti kayat mi. Dagita ulo yun iti pangusaran mi kadagiti sako. Uno lang butsi. Sada ka ito ibitin iti sangat ti akasya. Maglablabas ang dagiti at tao. Saanan anayang kalintugan niya, aramidin niya. Apong, agpigpigargar kayo man. Apay. Sana kung ang makapagtapulo siya, no? At tingayak, suportaran niya. Anya? Anya ti aramidin ni Ama Josep. Gagayem, di liway na dinggan tituloy tinubela tayo anapauluan. El Uno con Sangre! Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 yan ba ito'y ng istasyon. El Uno con Sangre! El Uno con Sangre! Tinapalabas narit na ni Lolita tinaydumduma a panangdungo ni Don Esteban iti kaypas ngay nga anak da a pinanaganan na iti Marisol. Nakadungdungo ni Don Esteban iti anak da babayi. Idinto tadimot ken marit na ni Lolita ti panangipatagken kuana ti asawa na. Masaksagitan ni Lolita. Nang runakit masansan pa yung nakabilon ti asawa na gapulang iti anak da. Gapu iti nalaos aragsak ni Don Esteban. Napanunot na ti mangalay iti parambak para iti anak da. Nagsagana nga rod dagiti kasamak iti asyenda para iti nasawa parambak. Nadanon ti aldaw at agiuray da. Nakasaganan dagiti maparte a manok, baboy ken baka, ket ipan kuman dagiti mannalon iti asyenda, ididimteng dagiti bandido. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. El Uno con Sangre! Hindi kayo tungpal, iti bilbilin ko ang aramidin nyo. Dagita ulo yun, iti pakausaran, dagita lang butsi. Sana ka ito ibitin, iti sangat, ti akasa. Maglablabas ang dagiti at tao. Ay, ganon. Sana anayang kalintugan niya, aramidin niya. Apong Josep, agpigpigargar kayo man. Apay. Sana kung ang makapagtapulo siya, no? Pagtignayak at suportaran niya. Anya? Napigsak pa lang. Kabalak ti makipatas iti laban. Saan apong? Agparbon ka? Maglablabas da. Agtanang kayo apong. Ay anyo ani Senyor Esteban ti makamok kadakwada. Di mo't in-report tayo ti may papan kada kita. Ay! Kaya kasta di parang kitang kanyak na kayo, Josep. Ha? Kwa, di mo ikaskaso ni Apong Josep. Agsaksakit ka no ti sikot na. Iso akasta. Apong, umay ka. Mapantay di balay mo. Ta,
Ilutag na ita na sakit asikot mo. Ibagbagak taran ni Don Luciano. Ha? Imandar mo ti panangisa ko da kadagiti manok. Ha? Ah! Agtignay kayon! Adan to Aldaw, di kita ngawanan bain Luciano. Apo, kasano? Awanan dagiti manok na ipantayo ko maijibilya. Mapantay latan ijibilya. Awan mo tin dagiti itugot tayo ama parte. Isa na bale. Ibaga tayo ti kada dagiti at tawa na nga lakadagiti pantayo kumaiji ama parte. Kasla makikita kung ti kastao niya panagpungtot ni Don Esteban. Madanagan ak Apo Joseph. Mawan pagdanagam. Siyak ti makamu. No pwede, lagay Joseph. Saan na mabalintikas jay naramid da? Senyor. Ket, gapo ta inagaw dagiti bandido, dagiti pinatiliw ni Siak na ado na manok? Saan matan na nagitugot ni da kayo iti kasukat da? Senyor. Awan matan ti tarakan dagiti kakadwa tayo sudah gijayin. Awanin ti pakibiyang ni Siak. Problema yon, taintid yumat kadagiti bandido dagijay. Senyor. Pumanaw nita kayo! Saan ko na kayat na makita kayo pa dito'y Villa? Senyor. Agsubli kami kanilo Luciano jaway. Kitaan me no ada maalam ya kasukat dagiti amanok. Nga inala dagiti bandido. Oh, makaamunisi ka! Kaasimot dagiti manalon no maibusan dagiti tarakanda a manok. Gapula iti kalukwan dagiti a bandido. Talaga. Sobramat ni Esteban. Tangay kas din tinapasamak. Binaybayan na lakuman. Nagpagatang lakuman iti lako iti poblasyon. Sabali ngamin dagiti mismo atarakan iti away, senyorita. Naiduma kadagiti mailaklako. Uwan matkit di Ni, panawan ka pa dito, senyorita. Tumulong ak iti trabaho para iti panakaisagan at iparambang. Nairot ti tulog ni Marisol. Nagasat ka, anak. Ipatpatag na kalaunay ni Papayo. Damanong mo agringo kan Rafael. Tsaka mo no sa dino itan ti ayanda. Tsaka mo. No kasano itan ti biagda iti sido. Dagiti nangitalkan ni Lula yung nga Agusta katakwada. Kuma. Nasaya at ti kasasaad da. Kat. Agkikita tayo to kumamot lang. Wen. Agkikita tayo to kadagiti singin akakapsat mo. Kat aglalangan kay itong agkakapsat. Kang runahan na. Bigbigan tumatla kuman ni Papayo ida apod no nga anak na. Kaya't ko na baen ni Marisol, mi esposa. Dispensa mi esposo. Nakaturog. Kasta ka ding? Nakapimpintas ti iha miya. Kaslamay sa na anghel na nagtinag manipod sa dilangit. Tapno liwliwaen ni siya. Talaga ay dumdumati pa ng dungo nakat ni Marisol. Bueno, bantayan ni Sika ti anak mo, Lolita. Amangan no kapten ti lamok, kat kagaten dati nakapimpintas na rupa ti iha miya. Kastalatan.
Nilaangan Marisol ti ayan ti imatang na. Kaya ri ikaklaangan ti para aywan. Doniko, ado ti umay at tumulong nga agluto. When nga raw, sa bali lang dagiti inarkilan ni Senyor Ramangurnos iti ado alamisan, tugaw iti nalawa hardin. Talagang nga ado ti inawis ni Senyor Abisita. Ay simpremet agkakangato lakit iti saad da atao ti inawis na tumaburaw. Dangata apo gobernador, da apo mayor. Kan amangan no patipay dagiti opisyal apan nakabagiti lintag. Ay sigurado da itaa. Ay, mapapainak. Nasana kunay ang makagaraw at tumulong. Kasanaw, agutput mo't to'y sugat ti igurong kaw. Maawatan na kamot ni Senyor. Sige, tama panak iti ayan ni Senyorita Lolita. Nalpasan ti pangal daw, namjak na ituludan iti kanan na itay. Amangan mo di pa'y naman. Anya, di mo inasikaso ti kanon na? Nagadungarod mo ti inasikasok itay. Sige. Ay, kaasimet ni Senyorita Lolita. Saan anasikaso ni Pedrita ti kanon na? Sigurado, mabisbisin una yun. Sana balen manang Pedrita. Adamat inpaunag ko itay at tinapay ditoy. Ada na bati itinyag mo itay bighat apagar mo sarak. Sa bali dayjay, Kan tinapay laang dayjay. Ay, mabiit lang. Magisaganak iti pangaldawam, tayag ko ditoy. Mabiit lang. Uray mat ni manang Pedrita. Nalipatan nakmutan ditoy. Awan sa talaga ti patagkon ka ni Esteban. Tadi naman la imandar ti pan nakaitulod ti taraon dito Iti oras ti panangan. Nilaangan Marisol ti napatagkan ko na. Amigo, nagarbo na parampatin sa kanam. Para iti unika iha ni Sika. Siyempre, amigo Alfonso, ni Marisol, ti unika iha ni Siak, ti unika iridera ti Hacienda Gabriel. Nagasat na iya. Awan ka din ti plano ni Sika. Namadaan pa'y idigabsat ni Marisol. Awanen, amigo. Unika laeng ni Marisol. Saan na kaya't ni Siak na dapay makaagaw ni Iso ititawidon na nasanikwa. Agpailaeng kankwana ti Hacienda Gabriel. Nagasat nga rod na talaga. Abay, di matla irwaran ni Senyorita Lolita ti anak yun. Amangan no ay ayusin pa laeng ni Iso, tinapintas na isot ni Marisol. Pedrita! Senyor. Mapan ni Sika ijayan da Lolita. Ibagam na irwarnan dito'y hardin ni Marisol. One Senyor. Ibaga ni Sika na doon ti magagaran na makakita kini Marisol. One Senyor. Nagadot ti mabuno. Siyak ti nakaiturungan ti imatang da amin. Apaman ang nakarwarak iti Villa. Kita ang tipag na ang senyorita. Ang mga numaipatiklib ka, katubam ni Marisol. Wan manang. Amok. Tila ang anak ko ti kayata makita dagiti gagayam ni Esteban. Saan man atila pang panunutom.
Ala, ipanmunti anak mo iti ayan da Senyor Esteban. Itay painyor orayan da kayo. Agtuyen, ti unika iha, na unika heredera ti Hacienda Gabriel. Mi amigos, mi amigas. Ni Marisol Gabriel. Maragsagan ni Siak, tapinatgan ni da kayo, timbitasyon ni Siak, para ti da ito'y naparambak. May sagot, ken ni Marisol detoy. Agyaman na. Inalay ni Siak da ito'y naparambak, tapno mayam amo ni Siak, tika kaisuna nagtawid. Tika kaisuna na puli na nagtawid iti dara ti Pamilya Gabriel. Diyos ko, Diyak sa kabaalan nga ibturan ti kastoy ang mapaspasamak. Talagang awanin ti serbik iti asawag. Inyam amuna kadag iti bisita ti anak mi. Ada akmat iti amay na. Ngampulo sa dinak man la inyam amumat kadag iti sangaili. Ado tinangag ko ang nagdamag. No asino ti inhan ni Marisol. Ngam kaslasaan na anangag. Kat tinasakit. Pagarupak no umay ni mamang. Ngam awan. Tasaan ka nung nga inimbitaran ti asawa. Senyorita? Manang Pedrita. Nakaturog manen ni Marisol. Pinayagan ni Senyor diti kwarto, tapno maisimpan iti kuna, kat maimas na ti maturo. Sige. Itan mo kanya kun ti anak ko. Agsangsangit ka? Manang. Maawatak ti sasaadam, senyorita. Kaya't kaatulungan. Nandyak matamo no kasano. Awan ti maitulong mo kanya. Malaksid iti panangasikasom kadag iti kasapulan mi iti anak ko. Oh, huwag nga Rod. Ala, sikan ti mangipaigdakan ni Marisol di takuna. Panawan kayon nga agina, ha? Muchas gracias, Tita Darayo amin, mi amigos y amigas. Kaya ko, nadumaray kay tumaren, inton mapabindisyonak ni Marisol, iti pan nakaited, tinakristiyanuan na nagan ni Iso. Siyempre, dakdakkel to na parambak ti maangay. Itayak pa nga agur-uray dito'y kwarto mi iti asawak. Ngam, apay ati matla sumrak dito yan. Kasaritak ko mama ipapan iti napasamak apaskan. Rumarak dito'y kwarto. Amwak no sa dino ti ayan na. Naulimakan dito'y salas. Masigurado kamat maturog matandamang binito kan manang Pedrita iti basit abalayda di talikod ti Villa. Itay pay mat ang nakaisimpa dagiti tinangdanan ni Esteban nga agidalimanag kadag iti nausar iti parambak. Isong awanan ti sabali at tao di ti Villa. Romwarak. Sa dino ti papangan ni Sika?
Adda ka matgayam dita, ni esposo. Kasla kayat ni Sika ti Romuald. Adda ka di agor oray na kinatulag ni Sika di Tarwar. Sumumbat ni Sika. Diyos ko. Anya aklase ti saludsod dayta ni esposo. Adda ka malala ni Sika. Anya, di mo ammo ti sasawam. Saan apod na dayta? Anya ti mapasamak kinilulita iti daytagong daway. Gagayem, di uliway na denggen tituloy tinobela tayo anapaulwan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre! El Oro con Sangre! Tinapalabas, awan naramidan dagiti mannalon, iti innala amin dagiti bandido dagiti itugot damanok iti Villa Amaparte, iti parambak ni Don Esteban. Imbagada iti Don tinapasamak, ngam nakaunget lang datoy. Nagsubling arod da mausep iti purok, kat nagtiliw da kadagiti tarakan na manok. Naangay iti parambak. Adu ti dimaraya sa ngaili ni Don Esteban Gabriel. Impresenta ti Don ti anak na ani Marisol kadagiti amin na dimaray. Si papan nakkel anang ibaga ani Marisol ti kakaiso ng anak na. Ti agtawid iti Hacienda Gabriel. Nasakit met tinakam ni Lolita. Gaputa kaslawan anyaman ti kaadana iti abay ti asawa na. Tadi naman lanyam amumet kadagiti gagayan na. Karabyan na. Rimwar ni Lolita iti kwartuda. Ididi na maura ni Don Esteban na sumrek. Ita gagayan. Denggen niya tituloy tinobela tayo anapaulwan. El Oro con Sangre! Anay ko! Pastor! Pero favor! Kasya nag! Awan ang makabasol ko ka. Ammo ka dinisi ka ti makagapo. No apay na di ka inyam ammo ka dagiti amigo ni Shaq. Diyak mo! Katay tati pagsaksakit ang tinakam ko ka. Apay! Asino ang itibiyag mo? Muy bien! Napintas na sa lodsod! Apay akas laawanan apulos ti serbik ka. Anya ti basol ko. Ibagam gumano anya ti basol ko. Manipod idinagsikog ni Sika, iti kamalala ni Sika. Awanan ti serbi ni Sika kini siya. Di mo amo dayta, Lolita. Saan ka di, anakarig na ni Sika? Apaman na naipas ngay ni Sika ni Marisol, ad-adan na napukaw ti amor ni Shaq ni Sika, Lolita. Tapos, ni esposo. Punasang tikas na nga atap mo kanya. Awan ka malalag. Bastante! Awanin ti adona na bibli ni Sika. Napukawan ti amor ni Shaq ni Sika, Lolita. Saan ang pangasin? Pala, agsubli ni Sika iti ayan ni Marisol. Tama nga numalukag kat mabisin. Pagkatasan ni Sika iti husto, tapno na daras na tumakan. Tila ka din anak to, tinapatagkan kami abuhan. Tinakot ka sa bulan. Saan ko na kaya't na mabaybayan ni Sika ni Marisol? Saan ko na kaya't na agsakit ni Marisol? Iso na ay wanam na naimpag. Insyende! Hindi nagsumbatan.
Ay, kadyasawan dito. Oh! Tulen ka din isika! Wan mi esposo. Ay, awanan. Apay Benito. Kilabil manin ni Senyor Esteban ni Senyorita Lolita. Anya? Nakakaasimot ni Senyorita Lolita. Nabatad anang ngagkutimbaga ni Senyor. Anya timbagana. Manipod kano idi nakikamalala ni Senyorita Lolita. Kat awanan ti amor na kankwana. Saan mo't apod no ti atap na akasta? Ala, ipapanen asan apod no. Ngamday tangarod ti pamati na. Sa bagay. No kasanukit di amay panaknak ni Senyorita Lolita, apalso ti pamati ni Senyor. Dahita ti problema. Talaga may. Kasano nga tangag paiso ang maipanaknak ni Senyorita Lolita. Abidot ti atap ni Senyor. Uray anyat aramiden ni Senyorita, no awan pamanaknak na. Talaga nakakasilata. Ay, nairamraman yung dagijay singin nga anak na. Ayan nga tamot tanda gijay. Ni Gringo ti adda kan ni Edita. Idintuta ni Rafael kat saan tayo ama sigurado. Nunimat hulya a midwife tinangalakan kwa na. Ayan nga tanda gijay. Nagsurat nga agpaiso ni Edita. Ngam, di na imbaga. No sabi no tinangipanan na kan ni Gringo. Ay, mala. Sapay kuma. Tama padakkel dagi jay asingin, babaen tinasaya at asursurop. Wana. Kansapay kuma. Tatuntunan dan tumatla ang tinaggapuan da. Kat agsubli da ditoy. Kumusta tinangibaunakan ka man ng Pedrita? Ay, awan ni mamang mo. Ha? Di mo na danon? Saan? Nagbakasyon ka no iti ayan ti kabagyan nyo ija Iloilo. Anya? Agpaiso ka di dayta? On, senyorita. Anyamatan ni mamang. Napan iti adayo adi man la nagpakada kanyak. Di naman la impakaamumat. Sigun iti kaaruba yu ijay, abinilin na amang bantay iti balayo. Kat mabiit kanula ang mati bakasyon na. Uray pay. Rumbang ko mga imbagahan namat kanyak. Huwag matkit di sige, takitaak ni Marisol. Saan mo nasingaan manang? Narnakan titurog nan gapot anak-nak anak suso. Hagasta? Uwen. Sige. Aginanakan manang. Ne. Ay, ano dito nangisit iti bibig mo? Daytoy? Kwa? Nakagat ko ngamin. Ay, uray di mo ibaga. Amok agapuanan day tati panangkabil manen ni Senyor Kanka. Alan, inkakit di aginanan manang Pedrita. Bayang pailaang ni Marisol ang maturog. Sige nga rod, senyorita. Panawan kan. Sige. Ura imbaga na ti kasjay. Amok agapuan ti panangkabil ni Senyor Kankwana. Uy, kayat ko atulungan ni Senyorita Lolita. Namawan mo ti amok apamuspusan. Hacienda Gabriel kakadwa. Ang diskanso tayo ko ito ang tikayan. Magtutulawan tayo at estratehiya na iwayak tayo. Ano kompleto matagkarwas at pastor ikilansya. Iso nga rod, apasing tayo tayo ti pilin ni komandor nga ramitin tayo. Saan tayo basta
naman iti rancho. Ang bukod iti baka. Ha? Ya! 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 Luciano, Apong, saan nga agnanayon, ti kada ka pang lakayan nyo dito rancho. Isa, bilinin ka. apong, Si kati sumaruno kanya ka tatalkan ni Senyor Esteban. Uraiso, saan mata na malapdan? Duntang to ti panawan namang dutok ni Senyor iti kasukat ko. Kahit saan lamamin ano deta? anya pa iti bilin nyo nga ramidok, apong. Kasla nalipatan na ni Don Esteban ti maipapan iti gamang ana kali iti masakupan ti Asinda Gabriel. Unyarod, apong. Damag kong awanan tayo orihinal ama pati gamang. Ang mga nuday ti makagapo. Nuapay adi na unayan ikan iti importansya ti maipapan iti dayjay. Imposible, apong. Sa bagay. Ni Don Esteban ti kunam. Nagawid iti Espanya tapno alaan na lang ti mapa. Isuapat siya kadinan tumalipatan ti gamang. Gimamang ti utak dayjay. Magkumikom iti kalabas, may papaniti anak daki ni Senyorita Lolita, apong. Wen, kat nalabit nga agtignay man itan. No, awanan ti pakakumikoman na pa iti anak da. Anya nga rod teramidon mi ita, apong. Agsawar kayo kadag iti kakadwa. Uray siyak lang iti agbati dito'y kalapaw tayo. Sige, apong. Kasaritak nga rod dagiti kakadwa. Ipangrunayo akitan dagiti alad. Ang mga nuada nadadaal kat makarwar dagiti baka. Una, apong. Ikaw gumaan mi asuroten ti alad. Aging gaam maungpot mi ti pangrogyan mi. Iti kasta, masigurado anatalgad dagiti baka iti rancho. Agdiretso tayo iti pagin inanaan. Wenno kampo dagiti ranchero. No kasapulan, italaw tayo dagiti ranchero at altalkan ni Don Esteban Gabriel. Sige, nalakala tayo na. Talaga nalakalang aramidan tayo ti kasta. Anya ko matigaway dagijay, no idilig kada kayo ana ipasungal-ngal iti gubat. Ado ti pada siya iti amin akita ti panakirupa. Nakigubat kayo idin kadag iti hapon. Sa idikon, nakigubat kayo manen kadag iti Amerikano. Aging ga nagbalin kayo akabusor ti gobyerno. Ket naglumlumbang kayo iti kabambantayan para iti siguridad yun. Anakairamramanan mimatan. No, dangalun animbag. Saan ko maasyak ti mangidada ulo kada kayo? Sabagay, ibagayo lang dagiti namnamain nyo apagsayatan ti grupo. Daytay namnamain nyo apakaragsakan dagiti adda iti ngatuan tayo. Anya? Nakaina na kayon? Sakayan nyo matlang arod dagiti kabalyo yo. Agdiretso tayon iti pagin inanaan dagiti ranchero. Sige, dagiti kabalyo ko, tarasin niya. Makigtot langit di dala kayo siya. Di namaan iti panagsubli ni kalpasan ti ganda ni makatawan. Adi mi panagpakita dito isang gabian. Ad-addan tumanan ti panakakigtot da. No abukod kaming tulatan kadagiti pastor da baka. Nilang lakay usip ti makita ni Siak. Iti asideg ti rest house di ti rancho. Ibaduras na, senyor! Oh, Senyor! Ama Josep, kumusta di ti rancho?
awan problema, senyor. Nanay este trabaho mi. Muy bien. Anya day kay? Kaslado, ti malingag ko na danapagtiado na kabalyo. Ayan, dagiti kakaduan ni Sika, nagpaspastor amausit. Isuda ka di, dagiti agpatpataray di kabalyo, namang mga ko. Ang mga no sa bali dagita, senyor. Kapan panaw de Luciano. Nang iti abagatang titinurong da. Anya? Di ka daw iti pagtaudan mo no. Baka nga ganiti adu-ada na pagtikabalyo. Ang mga no ada dagiti bandido. Napayag besit at dinagpakita ti ipahuluan tayo lakin agnagan iti Ramona. Ang mga no isuda man dinitan, senyor. Dagiti bandido. Sige. No bandido dagita nagturong ditoy. Nasayat man. Senyor. Nasayat launay no isudan dagita. Kasaritag ida itinalawan. Di ka agamak no dagranda ka. Awan bigbigan dagijay anangangatong ang isuda. Gaputa pagarupan da nga isuda ti ari dito kabambantayan. No pwede. Orayan ni Siak no asino dagita na nagkabalyo. Agpatingga kayo dito yan, kakadwa. Wala kayo usip pinakatakdar. Kat adda kaduan. Isulakit dirayta ni Senyor Esteban Gabriel. Medyo lumakayon tilangana. Ang matalag titakdar na. Saan tayo kami, ati saga, dagiti kabalyo tayo? Agtalinad tayo anak kasakay kadagiti kabalyo. Sige. Agsagana kayo, iti mabalin ang mapasamak. Natangid titakder ti mestisang tao. O masidagtan dito itala ang makasangok dayta ang tao. Sino nita kayo? Anya dayta kita ti panagso? Damdamagam na sino kami? Ipakita tayo ti panagrespeto tayo kani Senyor Esteban. Iso ti akin kuko dito ibambantayan may rancho. Nasaya at launay lakay Josep. Nasaya! Anya ti aramidon ni Don Esteban, may baga dagiti bandido ti gagarada. Gagayem, di uliway na dinggen, ti tuloy tinobela tayo anapawan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo, ti MTBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre! El Oro con Sangre! Tinapalabas. Saan lata na punas ti dakes nga atap ni Don Esteban kinilulita nga asawa na. Ipinpilit na lata ti kadda ti kamalala daytoy, ket iso ti pangkabkabilan na. Masyan met na Benito ken Pedrita, ngem awan maramidan da. Iti rancho, natalinayon ti pakinagam ni Ama Josep, gapo iti kawanen dagiti bandido iti masakupan ti asyenda. Ngem ti dida mo, nagsaga naman ti grupo dagiti bandido nga idalwan ti agnagan iti Ramona. Ket iti may sangal daw, adda ni Don Esteban iti rancho, ididimteng ti grupo da Ramona. Itagagayem, adtoyin ti tuloy tinobela tayo anapaulwan. El Oro con Sangre! Damdamagam na sino kami?
nakita yung mati pa nagrespeto yung ko ni Senyor Esteban Ay, so ti aking kuko dito yung bambantayan mi rancho. Nasayad, Launay, lang kayo sa'yo. Nasayad, Launay, tanaranaan mi dayta, agang kanang. No, sino man ni Sika na estranghera dito masakopa. Ibaga na dagos ni da kayo, no anya ti kasapuan nyo. Tuso ka matagang ganay ta? Ha? Tuso ka na doon! Silensyo! Silensyo! Aha! Talaga tuso ka, agang ganay. Saan nagangganayat ni Siak? Da kayo ti gangganayat dito masakupan ti sanikwa. Hala, abanto na! Saan ko na kaya ti kadanita kayo namulis siya? Saan ko niya mong gulo? No itod mo dagos ti dawatan mi, Don Esteban Gabriel. Oran niya pa ti dawatin nita kayo. Awan ti itod ni siya. Kasta? Kakadwa! Agtiglay kayon! Iwayat kayon tinapagtutulagan kayo. Wala! Agbati ti doa kadwak ditoy. Paparanda kita nagkakakuang. Despensaron, Don Esteban. Ngam mayat ka man, wano madika. Alaan minti buwis ti asyendam. Anya ti kayat nasawan ni Sika? Agbuwis ka. Katda kami ti mangana. Babawan dagiti baka dito'y rancho. Sige! Ops! Kakadwa! Ay natar aramidin niyo! Pinaturungan dagiti paltog? Iyag mo tagsumbat. Iti ka nito alapdam taramidan dagiti kakadwak. Iso akasayatan, nagtakder ka lang dina. Sige kakadwa! Ay! Mangsilo kayo iti oray sa nga pulang nga baka! Pwede! Pwede, Senyor Esteban Gabriel! Darasin niyo kakadwa! Dagijay na bandido. Peste dagijay dito asyenda. Senyor, awan na ramidan tayo. Inukod dan dagiti kaya-kayat da nga inukod akadagiti tarakan abaka dito rancho. Agbayag itinangin na dagijay na bandido. Ay, senyor. Luciano! Ayan ni Luciano. Ay, senyor. Sinurot da tinalay mo dagiti bandido. Anya? Awan, senyor. Yung kisim na ita surutan da dagiti bandido. Apay na dinagtagaring? Ang mga no lapdam, senyor. Kaya't da Luciano amamuan sa dino itate kutada. Nasayap no kastan. Agsubliag to ama Jose. Kaya't ko na maamuan no anya ti balag tinapanan da Luciano. Kakadwa! Agpatingga tayo langin dito eh. Bimalasiw dahil ti karayan, Luciano. Juan, delikado no surutan tayo ida. Aging iti balasiw. Marigatan tayo itong aglibas. No, madugtalan dati pa ng surut tayo katakwana. Aging delikado ti panang surot tayo kadakwada, Luciano. Kaya nagpaisaw. Dagijidan. Katama ni. Tumapaw dan iti bangir at urod. Pandansan iti turod. Sumangkat na iti turod. Dimas na talaga. Aglingad tayo kadagiti na puskul aro no. Amang ano, matalyo na tayo dito eh. Kabalyo tayo na. Adayo nga tapay dito iti kuta da. Agdan tugon daway ang mawanawanan mi da. Nailingod dan. Agsubli tayo mati na dyan, Rancho. Agsubli tayo ni kakadwa. Lolita! Lolita! May esposo.
Apay nawan kadwa ni Marisol iti kwarto? Isagsaganak ti maaramat a botelya iti gatas na. Ki? Botelya iti gatas? Anya na botelya? Para iti mamadon. No pwede. Gatas na agapo di tabarukong nisika ti may parbeng na gatas ni Marisol. Mi espuso, marigatan akon. Awanin ti gatas nga agtaod kanyak. Ki? Nasurukan ang makatawan ni Marisol. Natural. Agkiditan ti agtaod kanyak. Agkurkurangan ti maited ko kankwana at taraon. Kasapulanan ni Marisol tinayon at taraon malaksid iti agtaod kanyak agatas. Bueno. Sukatam ti bado ni Marisol. Ha? Parubuatan ni sika ni Marisol. Ikuyog ni siya kiji pueblo. Anya? Mapan ni siya kiji pueblo, nakaduwa ni siya ni Marisol. Ipakonsulta ni siya iti amigami na doktor. Tapno mamuano niya ti may parbeng na taraon para kinkwana. Sige. Agrobuatak mo. No, Lolita. Ha? Sana nakasapulan na sumurot ka. Ni siya langan ti mangipakonsulta ni Marisol. Anya? Pronto! Aramitin ni sika ti magbaga! Pero buwatam ni Marisol! Wen, mabiit lang. Aglablabasan ni Esteban. Anya ti arangidak. Bonita ninya. Nakatimpintas ti unika iha ni si amigo. Si, amigo Alfonso. Ni Marisol, ti kakaisuna na iridera, ti Hacienda Gabriel. Nagasat ni Marisol. Nagasat umati lalaki na makaigasat ang mga asawa kan ni Marisol. Ha! Saan ipalubos ni siya? Nanuasino laditan nakaraho, tagbalin na esposo ni Marisol. Sayang, amigo. Awan mo't ngamin iho ni siya. Isula ko man ti para kan ni Marisol. Nasayat kumano kasta, amigo. Saan pa yaday tati pagsaritan ni data, amigo? Si, tinegosyo na plano ta na irugi ti pagsaritan ta, amigo. Ngam, ang mga numarigata ni Sika. Sagsaglutan ni Sika tayo nakaturog na iha ni Sika. Narnegan ti turog ni Iso. Iso na mabalintalat tatag sarita. Kaya't ni siya na itapay lang. Irwaman ni siya nakadkadwa ni Marisol. Ke? Ngam, awan pa ti muna may papan kada iti pagsaritaan ta na negosyo, amigo. Saan na problema dahi ta, amigo? Alang, rogyamon dito pikuta iti negosyo, amigo. Kaya't ko, na marisuten ti amin, ita, na panagsarita ta. Ayan ni Marisol, senyorita. Intugot ni Esteban ijay ili. Anya? Manang Pedrita. Kaya rigak matanti baba unan dito Villa. Iso ad inakawagan iti senyorita manipod ita. Anya? Nasakit nga aklunan. Nababalauna yung ti pagkitkitaan ni Esteban kanyak. Iso akas na nagbasitak matan iti panagriknak. Awanan ti serbik iti asawak. Senyorita. Pangaasim. Saanan a senyorita? Lolita, kunayo laptang kanyak. Daita ti maiparbang. Kasta mo timbaga na kanyak. Anyan. Asawa ni Don Esteban. Rumbang kuma at Donya itan. Ngam apay anaskan nga iso ti agtrabaho iti Villa.
Saan ka nga agsaupay, Pedrita? Kaasimot ni Senyorita Lolita. Awan mabalin mo. Isuadi kan sumanaw. Amangan no pakaikatantapay dito yung vilya ti kasta nga ramid mo. Benito, Saan talata na makibiyang? Kasta ti kayat ni Don Esteban. Isuasumarkan. Manipod ita, Pedrita. Kaya't ko na sika, ti ad-ada na mga sika, sukin ni Marisol. Senyora, ningay Senyorita Lolita. Saan napakibiyangan nida kayo ni Lolita? Awan serbina na muher. Diyos ko, anyaman nga tanti problema na kan ni Lolita. Agdengdengag ni sika, Pedrita? Oon, senyor. Sika, ti mga sikaso iti amin nakasapulan ni Marisol. Adda kamot gayam dito'y hardin, senyorita. Ay, Lolita, kunak ko ma. Manang Pedrita. Anya ka di man iti problema ni senyor. Talagaan na imulan iti panunot na aliniputak. Lukas ti matlaang akayariga kung ti bambanti. Nasay sayaat no sa punat na gringo kan Rafael. Anya? Napanakityayan ni Mamang. Ang damagakan ko na maipapan ka na iti anak ko. Ala, addakan ka dayta, Lolita. Sapay ko matamadanan ko ni Mamang. Iso ti makaibaga no asin tinangital ka na kada gringo kan Rafael. Sa pulak-laang ang dagiti singin ng anak ko. Sa nabalin kan ni Marisol, taad ti ama na ang mga iwan kan kwa na. Ngam dagiti singin. Tsakpay amon mo si Bibiyang tapay nga ta. Pakawalandak anak ko. Sa dinuman itati ayan nyo. Or ayandak. Sasapulan kayo. Di na kano nadanon ni Mamang na. Nalabit ang nagbiyahe manin Adan sa kanon negosyo ita ni Senyora Agosta. Nadamag kumutday ta. Anya nga tati negosyo na? Sigun iti nakasaritak agayem na. Di na kaya ti maikan ije balay na. Kayat na ti agwatwat. Isungagat gatang kadagiti nagduduma mabalin na nga ilakaw pagganansyaan. Napintas nga rod ang negosyo tinapanunot na. Mawatwat iti dayjay. Wen nga rod. Anya jay kinunam? Birukan ni Lolita da Gringo kan Rafael? Uwan. Ay, awan na Kasano pa ang masarakan na dagijay? Ang mga no patinagan dagat sinukatanan dagiti nang tedan ni Senyora Agosta. Dayta ati problema. Ay, marigatan amang sapul kadagiti singay. Para kanya, milagro langay no masarakan na pay ida. Anya ti kinunanisi ka, Lolita? Palubusan na ka magsapul ka dagiti singin nga anak ko. Muy bien. Kasta, ti kayat ni siya. Sige. Sapulan ni si kadagijay na anak ti karaho. Agpayso, palubusan na ka mangsapul ka da Gringo kan Rafael. Si. Palubusan ni siya ni Sika. Agyamanag. Muchas gracias, mi esposo. Ngem. Siguraduan ni Sika na may subli jay mapa di tesoro. Masarakan nga ta ni Lolita dagiti anak na. Gagayem,
Di liway na denggan tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. El Oro con Sangre. El Oro con Sangre. Tinapalabas, awan naramidan ni Don Esteban, idi pinagtignayan ni Ramona dagiti kakaduana, ket nagukod daratan iti baka iti rancho, sakbay apim manaw da. Sinurot da Luciano dagiti bandido, ngem nagsardeng da, idi nagbalasiw dagitoy iti karayan. Iti Villa, narik na ni Lolita anaming pinsanen nga awanen patigna iti asawa na. Nalagit na nga rod dagiti singin nga anak na, ngayong panaw idi ni mamang na. Napanunot na sa pulong dagiti singin. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Agyamanak, mi esposo. Muchas gracias. Ngam, siguraduan ni Sika na may subli. Jay mapa di tesoro. Jay lang tinapatag kini siya. Iso na sige. Sa polen ni Sika dagi jay singin na potot ti karaho. Kunaklano nalipatan ni Senyor Dayjay Amapa. Saan na analipatan? Oray siyak. Pagarupak anapunas meten iti panunot na ti maipapan iti dayjay. Kasanon no awanen Dayjay Amapa? Saan kon anam na mga na masarakak pa'y dayjay Amapa? No asino man ita ti mga aywan kada gringo kan Rafael. Masiguradok asaan da nga inikkan iti patagdagi jay na ibalkot kada kwada. Amangan no narutrutan, kat imbel lang dan. Sapay kumata saan akas ti inaramid da. Oh. Di kasano? Sa polem nga rod da gringo kan Rafael? Wen, ngam ibagak ka ni Esteban. Adyak maipanamnaman no masarakak pa'y dayjay ibagbagana Amapa di tesoro. Wala. Ti kapatgan ita kanyak. Kat masarakak dagiti anak ko. Lolita, Por pabor, Mang Benito. Tulungan na kamang bagkat iti dakkel amaleta nga ayan dagiti gargaret ko. nagadukit nga minan nga intugot mo. Marigatan ka ano ado ti imet mo. Mapanak nga umuna ijayan ni Mamang. Ibatik ijay dagiti dadduma nga arwatat. Kunak no itugtugot mo ti dakkel amaleta iti sadino man apapanam. Ijayan ni Mamang ti pagtarusak. No masarakak da Rafael kan gringo. Ket no di mo masarakan ida, Sa anak nga agsubli, aging ga adyak masarakan ida. ha, Wen Mang Benito. Karit dayta iti bagik. di kasanon ti babae nga anak mo. Awan pagdanagak ka ni Marisol. Gapot aglaplapusanan nga ayat kan pamatag ti sagsagrapan na diti Villa. Kayat ko akasta kumamat ti may paay ka da Rafael kan gringo. Iso asa pulak ida. Aday tati kwarta na para gastos ni Sika. Ngam, siguraduan ni Sika na iti panagsublim, kat makitan ton ni siya. Tiimpakuyog mo na mapakadagijay karaho na anak mo. Nakaturog ni Marisol. Kayat ko ari nga manang Pedrita. No, pwede. Apay nasingaan ni Sika, tinaimas na turog na. Ala, mapanan ni Sika. Kayat ko ti agpakaday ti anak ko. Ara ko pag kumapay sakbay arumarak di ti Villa. Para ke?
Dagijay na singin tinapatagin ni Sika. Iso napumanawan ni Sika. Diyos ko. Apay akas damat ng tibagbagam. Nalawagan ti amin, Lolita. Dagijay na singin ti adada na napatagin ni Sika. Iso na oray panawan ni Sika ni Marisol. Katawanan yaman na. Hala, mapankan. Abandula, Lolita. Dayjayan ti kalesa nagluganan ni Lolita. Ay, nasakit tinakam ni Lolita apimanaw. Kasanaw, di naman lang naarakop mo't di babae nga anak na. Ay, anyan ni Don Esteban. Apay adi na maako nga anak na dagiti singin. Ita takayat ni Lolita asapulin ida. Yadayo na mutem ti may isang anak na. Ay. Apay, Pedrita? Darasam, agsakay ka ni Brutus. Anya? Apay? Bili ni Senyor asurutom ti kalesa ang nagluganan ni Lolita. Anya? Siguradwam ka no pudno ang mapan iji balay da. Asaan kat nga iti balay ti kamalala na. Anya? Agaraw ka na. Ala, uwan. Nagrigatin ti kasto. Agbalbalinak man nga ispyadi na oras. Marisol, pusto ka din Sumardin ka nga gamit. Ano ayaw ti kayat mo? Di mo matikayat ti agbebe di ti mamador mo. Di mo kayatin sa ganak akanaan. Jesus ako. Problema sakit di ito nga ubing. Narigat nga aw-awiran. Rita! Adda ka mo ton. Ang sabi no tinapanan ni Lolita. Di balay da. Tapos nagsangsangit tower mo. Sa pulong mga dati inanda. Itay pa'y nakariing asangit-asangi Ay, madamdama si kaman ti pagungtan ti amutan. Nagrigat na aw-awiran da ito nga ubing. Anusam? Ala, isunan basang hon. Isunan, Marisol. Isunan. At ni senyor ang naggapo ijay rancho. Imbag ta nagsardengin ngagsangsangit ti anak da. Pinito! Senyor. Kumusta ti panang surot ni Sikay ti dayjay na muher? Ni Lolita ti kunayo, senyor? Ta sino pa iti sabali? Ay, nagdiretso ijay balay da mamang na, senyor. Muy bien. Nakitak nga ijay tinagtarusan na. Muy bien. Hala, ipan mo restalyo na ijay kwadra. Well, senyor. Kaslawan anyaman ken kwa na ti ipapanaw ni Lolita. Di na ka din ay ayatain. Allah, ayan ni Marisol. Dala iti kwarto. Marisol! Marisol! Ay. Apay akas taon iti pan nakatarantam. Ni Marisol, ayan iti kwarto. Inugba ni senyor. At daday jay hardin. Ay, agyaman ak. Kunaklano ayan nan. Si kamot ngamin. Irwa mo nga irwar no kastoy abigbigat. Tapaktisam amag na ijay hardin. Irwar ko kumangarod. Aday jayon nakaunan ni senyor amang papapagnakin kwa na. Ay. Dumakdakkel ni Marisol. Bumakbakit kamay. Marigatan kanto na mga wirken kwa na inton makapagnan.
Rumbang kumanga da ni Lolita, ta iso ti mangaywan kan kwa na. Bayamon ni Lolita. Tagsubliman kan saan? Awan problema kini senyor. Anya nga mintimbaga na. Talagang awanan ti patag ni senyorita Lolita kini senyor. Kaya't nan nga isina. Imbaga na ti kasta. Katuwang. Ay, kasimot ni Marisol no kasta. Di na madakkelan ti inana. Dalulita kendagi jay singin ti rumbeng akasyan. Maikalis da itinanam ay apanagbiag. Wadan niya. Idinto ta ni Marisol, ket nakaidda iti balitok no labsan ti agsarita. Sabagay. Mala, undawayam nga si kaswan dagiti kasapulan ti ubeng. Kabayatan ani senyor ti mangay aywan ken kuana iti hardin. Wan, isagana kun ti pagarmusaran. Kalpasan na, ti pagdigos ni Marisol. Saan na mangalan ni siya kiti sabali nagaywan kini Marisol, Pedrita? Senyor, Ni Sika, tagbalin na yaya ni Marisol, aging gana dumagkal. Sikan ti mga sikaso iti amin nakasapulan na. wan, senyor. Saan na matanagan ni Sika? Biniling kon ni Benito abang ipaskil iti pagamoy jerwar. Nagkasapulan tayo ti labandera ken kusinera. Ha? Dagijayan, tagasikaso iti amin nagasapulan iti Villa. Basta saan la nabaybayan ni Sika, tanak ko. Wan, senyor. Kasi tayo laeng. Apay, napinanawan ni Sika, nawan kaduwa ni Iso, iti kwarto. Apagbiitak ang matikunak, senyor. Saan na rason na ita? Urayan niya ti saan na matrabaho ni Sika. Basta di mo pampanawan ni Marisol. Entiende? Wan, senyor. Agbalin kan aparaw-awer? Wan, mangala tayo kano iti agbalin ako senera kan labandera. Wen, impaskil kon ijerwar ti pakaamaw. Nasaya atmat. Talaga amarigatan ak no awan sa baling agtrabaho iti unag ti Villa. Angam ne, ipamaisamon nga iwanan ni Marisol. Ay, Kasta ti kayat ni senyor. Ay, talaga napatag-unay ti anak na. Binigat nga isakay na iti kabalyaw, kat agrikos-rikos na iti aglawlaw ti Villa. Irwam ni Sika na dagasakay ni Siak na ninya stalyon. Senyor, talaga ka di nga agbalintumot analaing akabalyera ni Marisol? Si! Dumagal ni Marisol, nagalangan ni Iso dagiti kabalyero. Iso nagbalintumat na kabalyera. Kaslamakit kita kung tilanganan to nakasakay ti kabalyo nga agrikos-rikos iti rancho. Si Benito, agbalinto na nalaing na kabalyera. Hey! Ha! Ha! Ay! Pinataray na, Mr. Yon! Ay! Ay, sos! Ay, jay, nakadayudan. Ay, napintas ti kastangar aramidan ni senyor. Talaga nga ibukbuk nanti amin apamatag na iti kakaiso na ababae nga anak da kini Lolita. Ayan tay pagbaot kun aya. Daytoy. Ay, talaga
nagaasi ka, gringo. Di na kun ikaskaso, ha? Ikan ka man, iti di mo malipatan. Ha? Awanan dito arubayan? Gringo! Gringo! Ha? Tilo ko nga ubingan at daidayan nga agtartaray. Gringo! Agsubli ka! Gringo! Ay, di na ko kaskaso. Sumangpot kang tulang, ah. Sumangpot kang tulang. Talaga paramanan kan. Idita! Patayod na ka iti unget, dayjay nga ampun mo. Ay, takayukit di. Aging data, kastapay lat ibagbagayo. Anak ko ni Gringo, iso adiyo ibagbaga nga ampon. Uray, tadi namat mangmangag. Ang mga nuadda sa bali ang makangag. Awan, nagadayo lang nga rod, tibalay tayo kadagiti kaaruba. Wan matkit di, ah. Aguray ka bad. Kinunab ide, ano agraduaran ni Gringo iti elementarya kat ipan mo ijay syudad. Patuloyin ka di dayjay a plano. Wan ikit, kayat ko ang makaadal ni Gringo. Ada pang paeskwilam. Adda, iso nga roon ngayon ano sak tinagnaad dito'y probinsya tayo. Tabasit ti magastos. Jak ginargaraw ti inted ni Lola ni Gringo a kwarta. Nakadeposito pala iti bangko dayjay ikit. Ala, makamo kakaanakan. Nyamnay, nasaysaya at numaamuan ng tipod no akinatao na itata na sa papay. Barang iso ti sumingputan na. Saan pa'y apanawon ikit? Saan pa'y nga ita? Anya ti pagbanagan ni Gringo iti sidong ni Idita. Sa dinumutayan ni Rafael akasingin na. Saan nga tamutin ang makita ni Lolita dagiti anak na. Gagayem, di uliwayan na denggen tituloy tinobela tayo anapawan. El Oro con Sangre! Isagsagot ka na kayo ti MTBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. El Oro con Sangre! El Oro con Sangre! Tinapalabas, kimaro ti saan anasayat at trato ni Don Esteban kini Lolita. Kaslawan anyaman na ti ipapanaw ni Lolita, tapno sa pulen na da Gringo ken Rafael. Tilang imbilin ti Don, ket timapang imbalkot na idi kadagiti singin. Kinunapay ti Don, asaan lagan nga agsubli ti Villa, no awan timapa nga isublina. Iti kawan ni Lolita. Ad-adda nga imbukbuk ni Don Esteban, ti panawen na iti panangaywan na kini Marisol. Ket uray basit pay daytoy. Kaduan na nga agsakay iti kabalyo ani istalyon, tunggal agwatwat iti aglawlaw ti Villa. Imbaga ti Don akayat na dumakkel ni Marisol analay nga agpataray iti kabalyo. Naglabas ti agarup sa nga pulo atawen. Itagagayem, adtuin ti tuloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Nasaysaya at numamuanin ni Gringo ti pudno akinatao na. Itata na sa papay. Barang iso ti sumingputan na. Saan pa'y apanawan ikit? Saan pa'y nga ita? Sobra ti kinatangkan ti ulo na. Isarsarak na kapayon no daduma iti saan anasayaat. Saan aparikot dayta ikit? Okay lang kanya? Ay, saan ka maawatan idita? Ti kapat gan ita kanya ket adda anak ko. Aramidak ti amin para kini Gringo nga anak ko. Iso adidak babalawon ikit Isabela. Ala, sapay ko mataawan to ti pagbabawyam iti kinamanaging bubukod mo idita. Awan to ikit. Amo kun ti aramidak. Tapno saan ama ikalis,
Wano mapaidaman ni gringo iti rumbang aparakan kwa na. Taapay, anya ti plano. Maamuan yun tong ikit. Ay sos, idita kaan-akan aya. Amok ti kinasikap mo. Di mo ipasubo ni gringo. Anya nga ipasubo ti bagbagang ikit. No dumakkel ti ubeng ket barumbado. Samun to pay la ipasubo. Ibagaken kan. Ang mga nodot pa to ti babawin ngem naladaw ton ti amen. Awan to ti pagbabawyak iti mabalin ang mapasamak. Awan to nga ta ti pagbabawyam. Idin to tapasig mat a kinaulbod ti mabangunan na iti dendam. Pinanunot kun anaimbag ti aming ikit, Isabela. Husto ti pangadeng ko. Iso nga awanan ti baliwak. Sumungad ni Senyor Esteban na nakasakay ka ni Estalion. Kadwa naman ni Marisol. Ngayon nga itugot na ti ubing dito'y rancho naimbag nga orasyo, Senyor. Kastamad kan ka, Ama Josep. Naimbag nga oras mo, Senyorita Marisol. Iha. Apay na di mo sungbatan ni Ama Josep. Kasarsarita na ka. Ang mga nunabanog, Senyor. Iha? Iha Mia. Bumabanisi ka. Mabitlang. Ibabanisyan ni si Awan. Talaga nga awan ti ikab-kabilangan day nga ubing. Sapay agkusi-kusilap. Apong Josep. Apay akas jit anak da Senyor Esteban. Apay, Luciano. Kinablaawa kitay. Ngam, di man lang nagtagtagar Kinusilapan na kiti. Bye-bye amon. Talaga siguro akas jaya. Sana matagtagar Ang kinusilapan na kalangat madmadi siguro tarupam. Ngam, awan pa nagraam na kadagiti nataangan iti kasdyang pakita na. Hey, bayam latan. Laglagi pang maanak ti amo tayo. Sabagay. Laglagi pang Luciano. Dayjay to ti sumukat. Kani dun Esteban nga amo dito'y Hacienda Gabriel. Lakaya kon. Sa anak matang nga agbayag dito'y rabaw ti daga. Kat da kayo ti mabati akatalak dito'y rancho. Dumakdakal mat ni Senyorita Marisol. Kat siyempre, into nawanan ni dun Esteban. Isunton ti talaga nga amo yo. Napintas nga ubing. Talaga arim mo pa kini Senyor Esteban. Napintas to abalasang ti amo dito Hacienda. Talaga Kat masigurado. Nalaing tong agpatara iti kabalyo ni Senyorita Marisol. Uwan kat nga ta. Ay, sus, mami, sus. Makitkita ko, Luciano. Ubing pa ilang sansanayan ni Don Esteban. Ngagsaka iti kabalyo. Iso nga idakdakal na data. Kasla kaano laday di pan nakaipas ngay ni Senyorita Marisol. Ngam ita balasitangan. Nasurok labasit asa nga pulo, titawan na. Ngam nakalalaingan ngagpataray iti kabalyo kunam. Wan, ngam saan pa'y laapyaran ni Senyor Esteban nga agwaywayas. No adayo titarayan ti kabalyo na. Nalaos ti ragsak ni Senyor para kin ni Senyorita Marisol. Talaga ngamin nga imalaken kuana. Wan. Ay, malagip ko lakat nga rod ni Senyorita Lolita. Oy, Pedrita. Di mon awagan iti Senyorita ni Lolita numangmangeg ni Senyor Esteban. Ay, wan. Makalipatak no daduma. Laglagi pamdaytan. Amumeten no kasano ang makapungtot itan ni Don Esteban. Wan. Ad dati kinaarsagid na itan. Numalagip na ti dakes nga atap na iti asawa na. Natural dayta kadagiti tao. At amuda ket husto amin nga aramid da. Kumaan husto mo ti aramid na. Kitaam la ti panang papanaw na kanilulitan .
Siyempre, tingarod amuna ket nakikamalala. Wan, nga marumbang ko asala nang iwayat itimadi kontra kan ni Lolita. No adda nakita na nga ebidensya. Ket no nagbatad mo't dagiti anak ni Lolita ada gringo ken Rafael nga ebidensya. Wan awan mo't ebidensya. Pagsupiyatan ta kadimanen dayta Pedrita. Ha, Bayan ta na pagsaritaan dayta. alawon. San ada kita apagteng itibiyag dagiti amo ta ti pagrekyaran ta. Bala, kita amkit de, no anya ti maaramid mo ditan. Dandan ni sumangpeten dagiti amo tayaw. Senyor, Oh, Ama Jose. kaya't kayo makasarita may papaniti sa sadak dito Rancho Gabriel. Ke? Anya ti problema ni Sika? Siyak, senyor. Por que na Sika ti problema, Ama Jose? Nakayak una yan para pastor iti baka dito rancho, senyor. Adun dagiti jak kabalan nga aramiden. Day tatiga po na ibaga ni Sika na problema ni Sika? Wan, senyor. Di akong kabalan ti amin nga trabaho dito oy. Anya ko ma? Ah, Saan na question kinisyak day ta, Ama Jose? Oray pa dito yan na ipulang ni Sika ti biyag ni Sika? Pwede, Ama Jose. Mamati ni siya. Naadote mo na taktika ni Sika, iti panangipag na iti kastoy na klase ti tarakan. Adote mom, may papani ti omno, na parang taripato kadag iti vaka. ay, senyor. Agyan lang ni Sika dito'y Rancho Gabriel, Ama Jose. Ni Sika lata ti Pangulo na mangidaulo kadag iti ranchero. Alakit. Pagyaman ako na iti panagtalak mo kanya, senyor. Si, Ama Jose. Ni Sika lata ti talkan ni siyak dito'y rancho. Ho, ho, ho! Ho! Kaslaawan tao di tabalay da Senyora Agosta. Nakarikap mo. Dito ka lang, Brutus Apo! Apo! Senyora Agosta! Senyora! Damot gayam ni Lolita. Naimbag nga oras mo, Lolita. Si kagayam Mang Benito. Nay, ada kamot gayaman dito'y Lolita. Wen, kasangsangpot ko laang mananadikal man. Kahit kumusta? Nasara ka mo dagiti singin? Umasidag ka dito'y Mang Benito. Umay kaagtugaw dito'y. Ta dito'y balkon ti pagsaritaan ta. Dumanon ka. Wala. Talaga dumano na. Tanapatag, tigagara. Maladingitan ako na iti sasaadak Mang Benito. Namimpinsanan alinipat nak ni Esteban. Ita, mas ansanan nga itugtugot na ni Marisol iti sadinuman napapanan na. Makaawatan jay ubeng. Juan, talaga makaawatan. Kat tinasakit. Kaguran aksamot tanja anak ko. Da kamin tupay kini Pedrita kat ingaran nan. Sikan tulakit din, manmanu makita na. Timawatak. Kat saan sa nga imbagbagan Esteban, ti may papan kanyag. Mabalin na kasta. Bidot ti amin nga ingkadang ko amaramid Mang Benito. Basol ko ti amin. Anya kumamot ti basol mo ngay. Basol ko. No apay akin ay kayat ko ngayon niya dayo dagitjay singin nga anak ko iti amada. Rumbang ko maapre no tektarak ida dito hay.
Bayat ti panagdakkel da. Malagip mo mandaytan. Iso tiga po amin dagitoy itamang Benito. Maikadwa abindot ko ti panamatik. Nga oray ang anak ijay Villa. Katawan anyaman na. Gapatamok natalgadlat na ti kasasaad ni Marisol. Tasaan lakit di abaybayan ni Esteban. Ngamjak ni namnama akas to'y itati pakita ni Marisol kanya. Siyempre, di na ka nakit-kita unay, bayat ti panagdakkel na. Ken patsa nga imbagbagan ni Don Esteban, asaan ka nasayaat nga ina. Day talaunay kat, Mang Benito. Ay, Lolita. Naimbag ko na masaraka ko dagiti singin nga anak ko. Isuda ko mati magpakirad iti pakinakam ko. Di kasano, ituloy mo asapulin ida. Masapul, Mang Benito. Masapul. Ngamsak ba'y apumanawak manen. Umayak pa ijay Villa. Kasaritak ni Marisol. Ama, at titibayad ko. Sapay ko ma. Tamadanon ko da Esteban kan Marisol. Kas iti sigot. Nakarikaplat at dakkel aruangan alandok ti inaladan ti Villa Gabriel. Sana basta makastrak ti sabali at taong maumay ditoy. Mang Benito! Manang Pedrita! Mang Benito! Manang Pedrita! Oh. Simuro takla ko man kan ni Mang Benito, idi nagsubli ditoy. Mas sigurado makastra ka kadagos. Ayan tangata. Agoray aklatan. No ada makita ka rumar iti Villa. Isunton tiya awag kumanan. Rafael, anak, adtoyan ti balon mo. Anyat balon kwa si dak, nanang. Prito nga ikan. Naimas nga rod, ah? Wen, di ka madanakan. Saan kanto ang maibayag amangan ijay kantina ti eskwilahan nyo? Ta insi itakon ti ikan abalon mo. Agyaman ak, nanang. Ti anak kon aya. Agan anos kalatawan. Ipasnek mo ti agadal. Talagamot, nanang. Manula abulanan. Aggraduar kanton iti elementarya. Kunan ni maestrak adakkel tinamnamak nga agbalediktoryan, nanang. Nagsayaan na anak ko. Isu atari maanak pa iti agadal. Dandanin ti finals mi. Alawan, sayaatem latta anak ko. Tauray kas ti kinarigat ti kasasaad ta. Kat ikagumaan ka apagadalan. Agadalak to iti sekundarya? Wen talaga nga agadal ka, Rafael. Abangan lumala daw kan. Magmagna ka pa'y matngarod. Awan pagbayad mo iti kalesa, iso nga sampay laeng ti magmagna. Mabit lang nga makadano na kay eskwilaan, nanang. Tarayi kun Anya? Saan anak ko? Di ka agtartaray, tamabannog ka. Ala, ingkan. Ba ito lang ti balon ko mapan ag-eskwela? Wen, sa mun Day tala ti adda akwartak ita, gringo. Ha?
Aglangan na kita nga agsapa. Anya, di ka sumrak. Kurang matoy balon ko nga kwarta. Aglangan na, tayo nakagburas iti bunga ti salamagi dala kay tirong. Ilako ko ni maestrame tapno adu ti kwartak. Anya, saan? Di ka aglanglangan. Aglangan na! Hoy, gringo! Agradwar kanton iti elementarya. Di ka naglanglangan. Sana ka graduar, lukurang mo ti kwartak. Anyan ni gringo. Dumakkel sakit abarisuwang. Nagtangken ti ulo na. Nainbag nga agsapam, Senyorita Marisol. Nakasukat ka matgaya man. Di ay, kusilapan naklaang. Di man agtaga rin. Mapan kagiskwelan? Pedrita, apay ngamin nakasaritan ni Sika nakasta. Amumet ni Sika. Na insanay ni siya nagtignay na iso kat may sana senyorita. Kastamat iti panagsarita. Vamos, hija mía. Itulod ka na di eskwela. Si, Papa? Nagsakit ti ko silap na. Papa? Diyak kayata nasukunin nakdayta na bakat? Porque, hija mía? Ibagbaga dagiti gagayam ko na iso ti mama. Kasta? Anya nga roti kayat ni Sika, iha. Ni siya, timang sukon kini Sika ija eskwela. Si, Papa? Bueno. Ti kayat ni Sika timasurot, iha mía. Vamos, Muy bien, mi Papa. Hija mía. Bueno, vamos. Malado en ni Sika ija eskwela. Si, Papa? Be! Laan! Diyos ko, talaga amaldita day tangauping. Be! Anya ti pagbanagan dagiti anak ni Lolita. Anya met ti mapasamak kini Lolita. Gagayem, di uliway na denggen ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre! El Oro con Sangre! Pinapalabas, naluko ken nasukir nga ubing ni Gringo. Idinto ta nasingpet met ni Rafael. Natangsit met nga ubing ni Marisol. Napukaw met ti amor ni Don Esteban kini Lolita. Ket di na binaliwan timbaga na asaanen nga agsubli ni Lolita iti Villa. No di na masarakan dagiti singin nga anak na. Tapno maisubli na mutlaang timmapa ti kinabaknang nga imbalkot na kadagitoy. Iti may sangal daw a panagrubuat ni Marisol asumrekan iti eskwela na. Dinan kayat ani Pedrita ti mangitulod ken kuana. Itagagayem, tinggan nyo tituloy ti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Bueno, hija mía. Vamos. Maladawan ni Sika ija eskwela. Si, Papa? Be! Laan! Be! Laan! Diyos ko, talaga maldita day tangauping. Kas ka man la istatuan ay patakderditan, Pedrita. Benito, Nagtrabaho kan, kababain kini senyor. Benito. Saanin ama isuro itinasaya at nga ugali day jay nga uping. Ay sos, di mon pa kasikuran day ta. Kaasimat ni Lolita. Talaga nakakaase. Umay ka. Yung kasikaswan ni Lolita. At day jay ayan ti kwadra. Isaganaam iti kanen na.
ta inakpastra kain. Anyan ti kinarigat ti sasaadak. Saan akon ang maibilang ang makipagnaod di Villa? Takasapulan pa'y nga ilumangnak ni Mang Benito. Nakadayo nga tanda Esteban kan Marisol. Rumara kon dito ayan dagiti napampan agarami. Apara kadagiti ayo. Oh, Diyos ko. Anya ti aramida. Lolita, rumwa ka ditaan. Nakapanawon da senyor. Parparwarin na kon ni Mang Benito. Wen! Rumarak dito yan! Manang, agyaman nagtitiin sa ganam ang makan, ha? Ay na, di kad sao asao, mangan kalatan. Agyaman nakmanen. Kasimat ni Lolita. Kaslag palpalaman na. Iding to ta bumalay dito Villa. Uwan gaya manang. Kumusta ni Marisol nga anak ko? Ay na. Pirmi iti kinasuplada na nga ubing. Amok daytan. Ti kasasaad na, ti kayat ko asawan. Akwa, kas iti sigod. Pirmi ti panangyali ka ni senyor. Kasta? No labsan ti agsao. Kasla itlog at taptapayaan ni senyor. Apirmi ti panangyan annad na. Taamangan no maibatan na kat mapuong. Kaya rigan ka no ni senyorita Marisol ti itlog nga ananadan na. Isungar aramiden na ti amin. Tapno maprotektaran na. Nasayaat no kasta. Isu anagasat unay ni senyorita Marisol. Dagringo kan Rafael. Ayan damat ngatan. Ungayam, kumusta di panang sapsapol mo kadakwada? Awan payla ti pamalpalat patak no sa dino ti ayandan. Awan makamo no sa dino ti tinurong da Hulya kan idita. Naglo kumatan dagi jay no isuda talaga tinangitalkan ni mamang mo? Kuna ni mamang, adakkel agatad ti impabalon na kadakwada. Tainla ko nakat nga rod dagiti sa ni Kwame. Ngam, patya ka na ibusan day jay. Saan da nga tamot abinay pa'y anda kiti anak mo? Manang Pedrita, kayat ko ang makita ida. Ala, ituloy mo lata abiro kan ida. Talaga akas ta ti aramida. Ngam, marigatan akon. Tawan mat gastos akon. Ha? Bakatan ni mamang? Jak kayaten adisturbuan maipapan iti kasapulak. Uraya, tanasarantamot lata ni Senyora Agosta. No kita agtilangayo adwa, adayokit di anasalsalagisag ngamsikan. Jay laki na bakit nan akit kitaan ti pangidumaan kenkwanan. Apay ngamin akas lain tulok mamatan apam saakan na katipanawan. Nagkutungkan, kan bimaket tilangam. Sakit, kasla di ka agsuksukatan. Ayusim ngamin ati bagim, tapno maingganyo ni Senyor Kanka no kasta nga umay ka dito Villa. Saanan ati bagik tinapatag? No di kat dagiti anak ko. Ay, Oraya ka sumangpat ni Marisol. Saan ka pumanaw? Aging ga itijak maarakop ti anak ko. urayam ngam ad tala masakitan ka. Nang runa no makita na ka ni Senyor. Sana balin manang. Tinapatag. Maarakop ko ni Marisol. Saan nga agawid ni Lolita ita ijaayan ni mamang na? Apay ka no? Siyempre, urayan na ni Senyorita Marisol. Ay, kasilaeng no makita ni Don Esteban. Sana balik ka nun, basta maarakop na ti anak na sakbay a pumanaw. Sa bagay, kakaisuna nakastrek manin dito yung mansyon.
Ngam tinakakaasay katsak manan. Lakit di Bilin ni senyor asaan abas tapadanunan dito'y vilya ni Lolita. Sana balay? Mang panunutak iti napintas arason ko. Tapno di nakagura ti amo ta. Makaamu ka ditan. Nanang, sakano ti valedictorian into naggraduar kami? Oh, talaga? Ay na. Nagsaya atin anak ko. Kinunam nga dan to surpresam kanyak into naggraduarak no na nga to ti gradok nga graduar. Dayjay. Ti kunayo, nalipata kanya. Sika talaga nga ubing. Di mo gayam nalipatan, Dayjay. Saan ko nalipatan? Siyempre, regalo lakit di. May sa akapapatgan a regalo, anak ko. Ha? Anya ngay dayjay? Siyempre, sorpresa. Jak ibagbaga Ay? Ibagaktukan ka kalpasan ti graduation nyo. Sige, urayag. Agadal kanto iti sekundarya. Ijay ton sentro ti syudad ti pagadalam. Iso nga, adda na panunot ko. Anya day tananang? Umakar kanton ijay sentro. Duwata Umakarta. Kapilitan. Ang sana bale. Taga syudad mo't ti kaadwan na nga ilablabaak. Awan ti parikot iti pagsapulak. Kinunam anarigat ti agyan iti syudad. Talaga anarigat. Nariribok iti syudad. Ang kasapulan nga umakar ta ijay ti panagadal munto ti pampanunot. Marigatan kanton nanang. Saan? Ada nakasaga na agastusam anak ko. Apay, nalipata mo day di imbagak. Ha? Ada nakaduli na pagadal mo iti sekundarya. Iso adi ka madanagan. Nanang, ilamang na! Ha? Apay, gringo. Ilamang na! Sige, umay ka. Darasan. Sige. Sumrekan iti sirok ti dalikan. Napudot! Siyak ti makaamon no asino man ti ilimbangan. Lindanak! Amangan mo, masurutan nak dito timangkam kamat kanyak abuturog. Alawan, wun. Tilabakan bigao. Iso ti panglingad ko kan ka. Hay, agyamanak. Pimanaw mutlaang ti kabutbutang ni Gringo abasagulero dito'y purok. Parwarol ko ni Gringo. Hoy Gringo! Rumor ka ditan! Pimanawan jay kabutang wataw! Nakadalang? Un. Hoy! Agsugli ka! Saan ka kabutan? Hoy! Saan Labat naman! Di mo po kawan akasta! Hoy! Awan gaway mo iti dayjay! Urata na tiktik sa tidan na pagyakabalyo ng antiposes ko. Di nan mangag. Ay, Langgong dayjay! Dumakulak tulang ta. Payat-payatak ti dila na. anak, Imot pa dayjay. Di namat kuko dyan inuli mi amangga. ha? Adda inuliyo amangga? Binuras mi amin ti bunga dyan inuli mi amangga. Inlako mi amin ti naburas may. Anya? Nakita na kami mat dayjay ti prong. Kinamat na kami ikit din. Nagtakaw kayo? Awan matyakin mangga ti dayjay. Ngam dayjay ti prong tag ko na bambantayan na dyan mangga. Kat, di na kayo nakita adagos, aya. Siyempre, inuray na pimanaw Ang malas, tanaabutan na kami di agsublay. Nagtakaw kayo gayam. Siyempre, kamatan na kayo. Imbagta di na kayo nakamatan. Nawan kabalyo na makakamkamat pa'y. Uray pa'y saan ang makakamat. Di yun ulitin ti kasjay. Dakis dayta. Kasano? Kurang matgayam tit itad mga kwartak. Di agtakawak. Anya? Mabisinak. Anyat si data. Kwa, nagadubo ak iti karnit manok. Pinartikon aje may sa manok ta. Ayos! Naimas ti sidak. Umunay ako ng mga nanang.
Yes! Sige, anak! Mas! Dumakdakkel mo't ate prong ni gringo. Kasano nga ta abinurak. Tapno di agtultuloy ti kasta nga ugali na. Daytoyan tay impaplansam nga uniformem. Senyorita Marisol. Magtay! Ay, unay kan senyorita. Nagbantog ka, bakit? Kaya't matipaspas ko na ito di taroba? Diyos ko. Unay yan ti kasta pa nagsarsaritam kanyak, senyorita. At, anay ko. Tiropak. Yung ka naman! Daytay, tay! Timatak. Anay ko. Senyor! Apay. ¿Por qué, Pedrita? Ni senyorita Marisol. Impaspas namat kanya kung ti inplansak nga uniforme na. ¿Qué? Papa! Kitaan niyo, ¿Qué, hija? Oh. Pedrita, ¿por qué nagreklamo ni Sika? Husto lang nga ipaspas ni Marisol di tarupan ni Sikat uniformina. Nakunos ko na espailaing tikinonam na plinansyam. Palsa ti amin na imbaga dayta na muchacha, papa! Si, iha. Si. Palso na talaga. Oh, ulitin ni Sika na plansyahan daytoy. Oo na, senyor. Iha, Mia. Si? Papa? Inton maminsan. Saan mo nakabilin ni Pedrita? Oray nagkamali ti trabaho na bakit tayo tiyan? Iso na dayawan mo't ni Sika. Papa? Isakit mo dayjay na moher? No. Saan nagasta? Tamat lang! Madya ko nag-eskwela, papa! Madya ko! Iha, Mia! Ang momento! Marisol! Agpasugnod manen. Marisol, iha! Ang momento! Basol ko manen Benito. Te, Inungtan naklata ni senyor nga uray na batad abastos ni Marisol. bayamon. Amom lang nga ruden ti ugali ni Marisol. Ay, marigatan akon Benito. Kahit anya ti kayat mo asawain. Hoy, Pedrita. No di ka agan anaws. Papanam nga raod no patakyasan na ta ni Senyor Esteban ditoy. Laglagi pa. Awanan jay kakaisuna asa ni Kuwata. Intayaban ti bagyaw day di balay ta. Nagkalaegan metan jay sangsang kadisaw ang nagsaadan idi ti balay ta. Di ba't umanay apagbiag ta ti maimulay jay? Sa maysa, jak kabaelanan ti agbangkag. Isu nga anusam ti trataw jay anak ti amo ta. Sige, tayo nakitaan dagi jay ipaspastor ko akabalyaw. Ay, dituya kun amatay no kastoy laangan. Umay dito'y tibastos nga ubing. Muy bien. Bakit, Pedrita? Kasla kumilaw ti panagkita na kanya. Inong tanak ni Papa na si Katigapuna. Iso na umasidag ka. Senyorita, dispensaran na. Umasidag ka ko na! Sige. Pakawanan kan. Agrukob ka. Taag ka tapingping mo. Agkan na kano ti pingping ko. Sige. Anay ko! Kinaramutan
tubag! Anay ko! Nakabalas akon! Ah! Agi pulong kanto kan ni papak, ha? Agi pulong kanto ka di! Makaanos pa ingatan ni Pedrita iti Villa Gabriel. Gagayem, di uliway na denggen tituloy tinobela tayo anapauluan. El Uro con Sangre! Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng istasyon. El Uro con Sangre! El Uro con Sangre! Tinapalabas, awan na ramidan ni Lolita, no di tinaglemeng tapno sana makita ni Don Esteban ti kadanay ti Villa. Pinakanadagos ni Pedrita, apaman ang nakapanaw da Don Esteban ken ti ubing pailaeng ani Marisol. Natangsit ni Marisol, ket marigatanan ni Pedrita ang mga iwan kankwana. Kabayatan na, nasingpet ni Rafael iti sidong ni Julia. Idinto tanalo kumutlatan ni Gringo iti sidong ni Edita. Agpada da Gringo ken Rafael adipay la makamo iti kinapudno. Asaan da pudpudno nga ina dagiti nabangunan da nga ina. Iti may sangal daw, saan na panag-eskwela ni Marisol, gapo iti panagpasugnod na iti amana. Inasitgan na ni Pedrita, apaman ang nakapanaw ni Don Esteban, tapnubalsen na daytoy. Itagagayem, adtoyin tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Anay ko! Tulupak kinaramutam! Maganap dayta na si kanabakat! Anyat mapaspasamak dito, oy. Jakon kabaulan na talaga. Jakon kabaulan, Benito. Ha, tirupam. Nagaduti, garadgad na. Basil na matlang! Inong tanak ni Papa, gabay tuday na asawam! Ha? Ano yan? May busakit di mo ti pasinsak iti dayto nga ubing Oh! Agi pulong kayong tokan ni Papang ko? Sige lang! Benito. Senyorita. Saan nga agipulong ni Nanang Pedrita? Gapota basol na mutlaeng no apay akinaramutam. Muy bien! Lakay Benito! Kais tati kayat ko! Benito, jak kayatan ti agyan dito ya. Kahit papanam nga raod. Adamot ornong tan. Intalay ijay ilin. Adda ka bagyak ijay. Ala kayo! Ha? Ipulong kayo kanya papak. Ibagak to na pumanaw kayo gayam. Saan, senyorita? Nawag ko timbaga day na asawam? Lakay Benito? Ibagbaga na laday jay. Ngum saan kami apumanaw? Muy bien! May mayat na pumanaw kayo. Takagurgurak nita kayo. Ha? Ibagak kanya papa na mangala kami ti sa bali na muchacha. Kaya't ko na masukatan ka na muchacha. Bagat Pedrita. Hija mia! Kumusta to? Papa, inapanak ni Bagat Pedrita. ¿Qué? ¿Por qué, hija? Al momento, domsag ni siya. Benito! Senyor! Asikasuan ni si Kanistayon. Wan, senyor. Vamos, hija. Agtugaw tayo ti hardin. Adto yun tinalami is atubog ti prutas, senyora. Para kada kayo ka ni Senyorita Marisol. Papa! Insa... Apay na iso tinang
sagana iti pagpalamiis. Saan mat na dayta ti trabaho na di Villa? Huwag mat ngamin, Pedrita. Trabaho ti kusinera daytay. Oh. Nan ano dayta karanisi ka, Pedrita? Kinaramutak ti rupa na. Porke, iha? Maldita dayta na moher, papa. Saan kon nakayat na makita dito Villa? Porke, iha? Basta! Sige, senyor. Mapanak pa No, Pedrita. Agtugaw ni si ka iti sangumi nagama. Agtugaw ka no ni siga? Anya ti ibagayo, senyor. Kaya't ko nga ibagam, noan niya ti di mo kayat iti anak ko. Agsaw ni Sika, Pedrita. Anya ti saan na kayat ni Sika na ugali ni Marisol? Saan ko maasyak ti palutputan nyo, senyor? Tano siyak, no adda saan ko akayat, idi pa'y lakuma, nga agreklamo ak. Paruwaren ni Sika, na ni Marisol ti adda diferensyana? Saan matakasta, senyor? Nyaman niya, Pedrita. Agtagari ni Sika. Awanan ti maibagak, senyor. Ngamin. Apay na di baga ni siga? No apay na kasta ti ropam? Sige! Ibagam na kinaramutan ka! Ngam! Ibagam tigapuna! Ay, awan mo't problema iti dayjay, senyor. Ibagam tigapuna! Iha, Talaga nagdagas ti ugali na, papa? Saan na agsaho no nakasango ka? Ngamnawan ka? Nagado ti bagbagana. ke? Apay, Pedrita. Anya ti sasawen ni Sika no awanak dito Villa? Awan. Awan mo't ibagbagak, senyor. Di ka naglibak! Dakas ka! Dakas ni siga! Malalala. Umadayo kan, Pedrita. Agsarita tanto intol madamdama. Porke iha mia. Kung naglano agbasbasa ni Sika, dita kwaderno ni Sika. Ngem saan mo't kayam? Papa, Iha mia. Porke, maridliday ka. porke, papa, Tiyan niya. ni mama. Imbagam na pimanaw dito Villa. Abay na pimanaw. Iha. Pudno ka din na sa anak na napatagkan ni mama? Iha. No napatag ni Sika kiniso. Apay, na inabandona ni iso ni Sika, iha. Papa, Manon nakasangay ni Sika, na saan na nakita ni Sika ni mamam. Papa, Manon tinaglabas, nakasangay ni Sika, na saan mon na nakita? kunan ni bakit Pedrita? Na pinapanaw mo ni mama? Ke? Imbaga ni Pedrita te kasta, iha. Nangagkutibag-baga na kanila kay Benito. Pagsarsarita ni Suda, ti may papankin ni Lolita. Si, papa. Dagiti traitor. Porke? Anya ti aramiden niyo, papa? Saan na magustuhan ni siyak tinamwak? Ang momento, iha.
kasaritak dagiti agasawa. Saan ko na kayat na dila komporme ti mangeg ni Marisol na istorya may papan iti mama ni Iso. Entiende, Benito? Uwan, senyor. Amangan no kayat nida kayo ti masisanti dito Villa. Ni saan, senyor? Porke? Kabailan nida kayon ti agpatakder iti sabali na kabala na umakaran nida kayo. Ay awan kabaalan mi, senyor. Ha! Bagbagaan ni Sika ni Pedrita. Kaiman nyo dagiting niwat yo. Amangan, nupot den ni Siak dagita lingwa ni da kayo. Ha! Ay, anyan apaw ti awan mabalbalinan na. Bagi nalat agpaspasin siya. Kastoy latan ti sagsagrapen mi kini Pedrita. Anos lata ti pagandaren, no kayat mi pay ti agyan dito'y Villa Gabriel. Alas 8 iti rabi, ngam awan pay ni Gringo. Nagubing pay laeng ngam lakwat cheron. Tinakarkarungatan inton baron. Adakon! Naggapom ka di manan. Igit dalay da itoy! Nakipanganak niya yun. Anya, katno inururay ka, tanaimas tilinutok apang rabyanta. Anyat linutong. Nagluto ak iti aro. Ay, di mas tisindamay dyan Tanak ka sa angin ni ading ni itoy. Anya, Naglitson da iti manok. ay, isumat lagayang. Nangang, dandan ni man ang ti birthday. Kaya't ko, aglitson tantumat iti manok. Ala, no day tati kayat mo, sige, aglitsyon tanto. Oray tadamot taraken ta amano. Kuma, makitak mo ni tatang ko. Ay, awanan di amam. Saan tang ammo ti ayan nan? Kinunam abak ng tiyamak. Apay nga saan tang mapan iti ayan na. Tapno mairaman ta iti kinabak nang na. Kwa, jak ammo ti ayan da. Kasunumot da ita. Ata, kwa. Nabiit kami pailaan agam ammo idi nagsikuga. Ket, siyak ti sikog mo. Wen, ay na, kababain ngay baga ken katiag paiso anak. Apay mabayan ka ngay. Anya da ita nanang. Papuskul kun tirupak. San abale, basta siyak ti patyan na nga inana. Di ka man nagsaw. Anya nga minti ka babayan ngay bagbagam. Basta ti kinalikagumak, ket nitatang mo ti agbalin nga ama ti anak ko, ket pimod no. San ka mawawatan? Naggulo ka? Basta, jak amo ti lugar nga ayan ni tatang mo, nalpas. Iso adi kan agdamag. Kunama nga ilimod mo ti may papan iti kinatao da. Apay nga ibagamot la ti may papan iti amana. Napanunot ko, adakkel ti karbangan ni Gringo iti kinabak ng ni Don Esteban ijay lugar da, ikit. Di mamuan nanto matlaang asaan asika ti inana. Pampanunutak no kasano apatyan na asyaklat ta ti inana, ket ni Don Esteban Gabriel ti amana. Jak itulok amatawtaw ti tawiden na iti Asyenda Gabriel. Ay, iti kasta nga ugalim. Sana ko na mas daaw no apay akas dyan ni Gringo nga imbilang mon nga anak. Ti pagimbagan ni Gringo ti pampanunutag ikit. Imbaglakit din Ta Gabriel matlaang ti impaapiliedok idi nag-eskwela. Dakkel to ket kuman a problema inton-tontonan na titawid na. Ay na, idita. Saan nga iti agnanayon kat mailimod mo tipod no akinatao ni Gringo?
Kasayaatan no ibagam itan, tapno masapsapa amaamuan na. Katnoan niya man dagiti napapatag, iti kinatao na nga impakuyog iti ti inana. Idulin mo latta ko ma. Talagamot nga indulin ko iti husto, ikit. Dinto masukalan ni Gringo dagiti napapatag abanag may papankan kwa na. Uray laddo ati kandado di malita nga ayanda. Imbag, no agnanayon nga adda ka iti ayan na. Di nanto masukalan di mapaalupot apakabasaan ijay ti may papan iti Hacienda Gabriel. Maamuan nan tuladay jay, inton siyak a mismo ti mangipakita, ken mangibaga ken kuana. Nilakit di Marisol ti ubing iti hartin. Ti anak ko. Marisol? Marisol, iha. Siyak daytoy. Ha? Oh, agyamanak. Nakita na ko. Marisol? Iha. Siyak daytoy. Ni mamam. Umayan diti ayan ti ruangan alandok ti anak ko. Ibagak apaala na ti tulbak. Talukatan na ti kandado. Si Kani ni mama? Si iha. Apay, nalipata mon ti rupak? Umasidag ka, iha Mia. Por favor. No! Sa anak na umasidagkan ka! Iha, ibagam ka ni Mang Benito, talukatan na to'y gate. Sumurakak. No pwede! Kunan ni Papa, ang malumuher ti mama. Kat sika ti mama? Si iha, siyak ti mamam. Sa anak na masidagkan ka? Saan ka na kayat na makita? No, iha. Saan ka mamati iti ibagbaga ni papam? Napatag ka kanyak, iha Mia. Inabandunam ka no ti Villa. Gapo iti ka malalam. No, iha. Saan nagpaisulay ta nga imbaga ni papam? Mamatiakan ni papa? Pudno lakit di. Tapinanawan na kiti basita. Dagas ka! Kunan ni papa! Diyos ko. Iha Mia? Mes puso. Por favor. Pastrakan nak dita inaladan ti Villa. Ang sarita ta kuma. Porque anya na rason na pastrakan ni siya ti traidora nagaskan ka? Iha Mia, abanto na. Siya ti kasarita daytoy na muher. Si, papa? Ha, Marisol? Marisol, anak! Di ka pumanaw! Marisol! Saan nga tan na mabawing ti pamati ni Marisol may papan iti inana. Gagayem, di uliwan na denggen tituloy ti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. El Oro con Sangre! El Oro con Sangre! Pinapalabas. Awan lat na tinaramidan ni Pedrita iti dakas apan nakisango ni Marisol kankwana. Saan mat akayat ni Benito ti mapapanaw iti Villa Gabriel. Isungay kagkagumaan na paspasinsyaan ti anak ti amo da. Kabayatan na. Marik na ni Edita at talaga adinan mabaliwan ti madinga aramid ni Gringo. Nakuna na nga rod, arumbeng lamamuan na ti daduma amay papan kini Don Esteban. Ngumkit di, pagparangin na lata nga iso ti pudno nga inana. Adupay ti dinamdamag ni Gringo
ket inuulbud mo timbaga na iti daytoy. Iti may sang aldaw, napanmanen ni Lolita iti Villa Gabriel. Itagagayem, adtuyin tituloy iti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Anya nagapo, napastrekan ni siya, kitraidura na kas kinisika, Lolita. Iha, abanto na. Siyak ti kasarita dahi to'y na muher. Si, Papa! Marisol! Marisol, iha! Di ka pumanaw! Marisol! Alto! Mi esposo! Por favor! Awanin ti esposa ni siyak. Iso na di nagawagan iti kasta, Lolita. Por favor! Mamati ka kanya! Sana po no dagiti ipagpabasol mo! Abanto na! Pumanaw ni Sika! Ket saan ka nagpakita dito Villa, iti uray intong kano! Saan? Di mo ibagati kasta. Asawa na ka. Siyang tiinan ni Marisol. Por favor. Ay, Bilito. Saan pa'y apimanaw ni Lolita iti ayan ti ruangan? Anya, kunak no pimanawan. Tawan mat mangagkon nga agoy uyag. At dapay jay. Inkulub na pa'y kit din Diyos ama na nga ase. Arayatag kumaitay agsasaruno ti panaguyak na. Namkas labang bantayan nakmat ni Senyor Esteban. Agoy uyag ni Lolita? Wan, itay laan ng ngagkaw. Iso analabit ang nakauyak. Gapo iti panagririyaw na itay ang mga waawag kini Senyorita Marisol. Sobra day jay nga uping. Manula taon na, ngam sobran ti kinamaldita na. Ay, jaksan kabaulan at talaga ti agyan dito'y. Dayta ka manen. Ay, Sige, takita no at dapay ni Lolita ija ayan ti landok arwangan. ay, kaasimat ni Lolita. Talaga asahanin a pinastrak ni Don Esteban. Ha, Lolita, apay. Mang Benito, Apay ang nagkulub ka matandita katapukan. nakapsot ako. Ikan na kiti. Danom. Mabisinak. Mabisin kang danom ti dawatam. Uray no danang laang. Pangasim. Alawan, urayan nagtagsubliak. Jesus apo. Ad-addan amarigata no di pa'y lapmanaw. Di muhir? Ni mama. Di pa'y lapimanaw. Nila kay Benito, tinapanitayan na. Puyaak di balkon. Masyanak kon kwa na. Taag sang sangit. Agungat ni Papa. Kan, dakas ka no. Tapi nanawan na kiti baby Jakmat na kita na kanayon ni Mama. Kunapay ni Papa na adda anak na nasa bali. Kat iso dati kay kayat na. Iso akagkurak matayta na babae. Iha Mia. Papa? Apay nadda ka dito asoteya. Papa? Saan pa'y napimanaw ni Mama? Ke? Tay chayo. Napan nila kay Benito dayan ti ruangan ti bakod. Natangkan ti ulo na. Ama
saanin na pumanaw dita, papa. Bilinag ni Benito na ipanaw na ni Iso. Hilugan ni Iso iti kalesa, ket itulod ni Iso ijayan ni abuela ni Sika. Papa, naanos ni Lola Agusta kanyak. Kanayon na igatangan na kiti ay ayam ko no may ditoy. Sabali ti ugali ni abuela ni Sika, iha. Saan na tinawid ni mamam ti kinasingpet na muher. Papa, Dito'y kalayang iha. Pagawidan ni siyak day na muher. sige, Bang Benito. Ikarigatak ti pumanawan ditoy. Maawatan kayo no di kaasyan. Diyo kayat ada kayo ti papasan ni Esteban. Dakdakel ngem ti bagi mi ti ayat mi amang tulong ken ka. Ngem awan met ammo mi akamangan mi. No, papanawon na kami dito ni Don Esteban. Maawatan kayo, Mang Benito. Sige, mapanak ko na. Agyaman na itiintad mo, amakan. Nakakaasi talaga. Ngem awan maaramidak. Awan ita ni Apong Josep. Imbilin na nga gurigor. Iso di makaumay. Kasta. Ngam, oray ta. Mauawatan mo't lata ni senyor. Nasayat ni Senyor Esteban kadagiti agtulnog akanayon ken kuana. Kastamot tin napaliw ko. Ken kadagiti mapangnamnamaan na nga agtrabaho itinapudno. Oray, asino mo't kit di nga mo. Basta talaga, Mang Benito. Wen matkit di Ay, un kayam. Napananda, senyor, kanti balasitang nga anak dakin ni Lolita. Amumeten, agsawar damanen iti rancho. Di nakmat inayabanin ang kadwada. Kay kayat ni senyor nga isulaeng ti mangipasyar iti anak na. Un matkit di Ngam, ang mga makasalaw da iti pakadisgrasyanda. Dakas ti mapalpaliw mi dito ino iti rabi. Anya ti mapalpaliw yaw. At dan saman sa bali at tao nga aglabas-labasan dito ino iti rabi. Ang mga nagsubli dagiti tulisan. Ay kat agalisto kayo Ang mga agtakaw damanen dito ranchaw. Sige, Mang Benito. Wanawanak da Senyor Esteban. Sige, nasaysaya at pay. Papa, nagtatayag ti kay kayo. Nakaayayat. Si, ibagbaga dagiti taga-presidensya na komunal da ito'y nakabakiran. Ngem, saan na umayon ni siya? Komunal? Anya ti komunal, Papa? Huwag kaya. Obing kapay, tapno ibaga ni siya ti kakastoy na banay. Ngem, kasayatan, namamuam ti amin. Anya nga ti komunal? Ti komunal, kat masao nakukuha ti gobyerno. Takukuha ti amin na tao. Kat saan tayo nakukuha, Papa? Si, iha. Ngam, saan napudno dahi dyan na ibagbaga dagiti taga-presidensya? Karaman da ito'y nakabakiran, ititawid ni siya kiti dahi di abuelo ni Sika. Kukwa, ti Familia Gabriel da ito'y nalawa na kabakiran. Bueno, mapantay ti asideg ti karayan. Sige, Papa. Kayat ko pa'y tagpasyar. Si iha. Talaga, naipasyar ka dito intero na masakupan ti rancho. Kaya't ko, na makita ni Sika, ti amin na paset, ti asyenda, tatawidin tumit ni Sika.
siya pasyar. Hey! Loko nga ubingan. Saan ka numan asimrekan? Oh, bakit? Talaga, adi mo ba isuro jay anak mo? Edita. Agnakam to siguro inton dakkelan, ikit. Ay, awan latam mo kon. Napalan na kanungay. Imbaga ti kaaruba di kabarkada na anapanday di asyenda. Anya? Adda asyenda ti ama di kabarkada ni Gringo. Anyan da ita. Awan pailatkin si atawon na. Nga makibarbarkadan. Maluksawak at talaga ikit. Ala ka... Anusam Anak mo nga rin. Di anusam. Ay! Nagmayat nanang. Nagmayat ti mapaniti asyenda di Fernandito. Baknang kadidayjay agayim mo. Baknang da. Isuda ti kadakkelan iti balay di ayanda. Tila madandanon mo. Uray tawan mo ti ginastos ko akwarta. Naglugan kami mat iti truck da pangilugluganan da iti ado anyog ken mais. Anya? Naglawa pa'y ati kanyugan da. Ken naglawa ti pagpasturan da. Asidag lang iti kabakira. Malagip ko lagot nga rod ni Don Esteban. Nanang, nagadupay ti kabalyo da. Iso ako na ti papang ni Fernandito. Kanayonin mi ti mapanijay. Ta isuro da kami jay para pastor da. Isuro da kami kanong agpataray iti kabalyaw. Anya? Wala na. Iso mapanak tumanan. Di ka gungungot Kwa anak. Mayat matkit. Nanang, di ka gungungot wen. Alawonan. Sika talaga. Aginanakan, tamangan tanton. Nanang, Oh, anak. Adda kagaya man. naladawak tasak ti pinili ni Maestro Claro ngagsanay ngagtaray iti napardas. Anya? Tinarayan? Wen nanang, nalainga kano ato maray. Isu asak tinapili da partisipante ti eskwilaan, amapan makikuntis iti tinarayan iti kabisera. Kabaulam ka di anak ko. Kabalak Nairuamak mo't ngagtartaray. Kabalak nanang. Daytoyen ti pinatimplam agata, Senyorita Marisol. Naibayagak ta impabor ko pa'y ti danom. Idisok di ti ayan mo, ha? Ha? Ay, nalamawa ko! Apay ngamin nga di sumiti abay ko. Basyon ko, nunay batang. Ay, anay ko. Agluptak lakit di da ito'y nalamaw asaka ko na. Anay ko. Masuran ni siya. Yeah. Umadayo ka dito si ka na bakat. Nabasan ti kwaderno ka. Senyorita, jakmat inggagara. Amumet as si ka mismo tinang sidol. Ditakan! Papa! Papa! Ang mga nagipulong manen iti palso. Ay, Diyos ko. Dakas manda taon. Pedrita, Dispensaran tak, senyor. ala, ayosan ni si kadaytan na lamaw na sakam. Adamidi ko na pinagatang ni siya, kinipin nito. Agyamanak, senyor. Pasensya ni Marisol. Ubing da jay Pedrita. Kan, amumeten ti ugali ni iso. Senyor. Oh, sana nagsangit ni Sika. Hala, orayam ni Benito, tadagas na isangpet na. Nakapanunot mo nakonsensya nga taa, isa pinaggatang nakpayon iti agas. Nagdawat iti dispensar itay. Oh, gayam. Nasaya at metket ti kababalin ni Senyor Esteban no bagbagayan.
Jay laanak na ket ti maditi ugali na. Ang gagangay. Tamanipod baset ket makunkonsinte. Na ay ayunan iti amin akayat na iso akas jayang. Ala, anyang garod ngay Benito. Aganos ta. Agsagana ni Sika para inton bigat, Benito. Adda papanan tayo, senyor? At daw may nataga-presidensya inton bigat. Apay ka no, senyor? Data ti question. Ngem, saan nagsigurado tagitay? Kaduan ni siya ti inhenyero na sigo din nagayim ko. Dayjay tinang survey iti kabakira na ibagbaga ni Suda na kukwa ti gobyerno. Ay, nasaya at ano kasta, senyor? Irwang ni Sika ni Stalyon, kanuray ni Brutus. Senyor, Siguraduhan ni Shaq na makaumay ti amigo ni Shaq na inhenyero. Iso na mapantay jay pueblo. Talaga nga ilaban ni senyor ti karabangan na itinaglawang asyenda. Agsagana ni Sika, Benito. Ang mga dumapalaban ka na dinaoras. Senyor! Ado ti masabat ta na nagpagikabalyo. Dagitay bandido dagita. Anya? Ay, sus apo. Kasano da ito yan? Vamos, Benito. Sumina tayo ti bagnaan, tadayupay ni Suda. Ay, sus apo. Delikado ka minsan. Asino dagiti kayat aliklikan da Don Esteban. Gagayem. Di uliwaya na dinggen tituloy tinobela tayo na pauluan. El Oro con Sangre. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre. El Oro con Sangre! Tinapalabas. Nagpakpakasi ni Lolita kini Don Esteban ngam saan ngayong kaskaso ti Don. Nagtalinad ni Lolita iti ayan ti ruangan ti bakod ti Villa aging ga tinulungan ni Benito. Nagbuybuya lang ni Marisol manipod iti nagtakderan na balkon. Kabayatan na. Saan meten amalapdan ni Idita ni Gringo kadagiti kayat na nga ramiden. Nakuna napaikit din analabit nga agnagam to inton dakkelen daytoy. Iti Hacienda Gabriel. Mangrugi meten amariribok ni Don Esteban gapo iti posible apan nakapukaw na kadagiti dadduma apaset ti Hacienda. Ita gagayem. Adtoyin tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Ay, sus apo. Delikado ka minsan. Pagdasal Benito! Sa di mo titurumentan, senyor! Ay, Diyos sama na nga asi. Asino nga'y dagita ang nagtagi kabalyo. Apay atida matla pumanaw di tarwar ti bakod. Sapay kanayon a kumita da dito'y Villa. Anya ka matan, bakit Pedrita? Nagbayad ka namang niya iti pinatemplak na gatas ko. Ikwa, dispensaram. Sirsiripak ngamin dagita ado ang nagtagi kabalyo di tarwar. Bandido ka di? Jakam mo. Kuna ni Papa, ada nakakabalyo na ado a lalaki kat bandido. Nakabutbutang da ka no. Kabutang na dagiti bandido. Senyorita, ang mga no bandido ng agpaiso dagita. Nakabutbutang agpaiso ti itsura da. Ayan da.
iti kabalyo dagijay. Ado nga ron ti kabalyo di tarwar. Ngala, sumirip ka dito eh. Bandido dagita. Unya ta ah. Aglamang ta. Awan ni Papa. Isunawan makalaban dagita. Aglamang tan. Ikuyot na ko. Oh my God! Pamanang ta, Marisol. Iti kwarto. Aglamang tay jay dakkel na aparador. Ah. Senyorita, awandan, pimanaw dan. Sigurado ka? Awandan, rumwarkan dita naglemengam. At damat gayam masapol kanyak day tingoping. Amo kunti pagkapsutan na. Sige. Anawan na kon. Ha? Pumanaw ka dito kwarto. Awan matandag iti bandido. Sige nga, Roda. Panawa kun tama nga numaluksaw man kanyak. No kasta, dito Villa ti nagturungan, dagiti nagrupo ti kabalyero. Wen, senyor, isuda lakit diti imbaga da Pedrita ken senyorita Marisol. Anya nga ta nagrupo dagiti Benito. San tayo nga ammo, senyor? Di tayo mat nasit gan ida. Saan na mabalinti kastoy? Saan na makampante ni Siak no adda dagiti tao nagpangpanggap iti dagas dito asyenda? Senyor. Benito, Senyor? mapan ni sika di rancho. Umungan ni sika dagiti kabalyero ichay. Senyor. Mapan ni siya kiji pueblo, takasaritak ti mayor. Senyor, delikado no agwaywayas kayo. No, Benito. Senyor, no saan aga po kadagijay nasabat tayo? Nakagteng tayo kuman ijay pueblo. Isu nga amangan no at dadapay laang iti dalan nga agpapueblo. Sabagay. Isu ano damagan nyo ti maibagak, senyor. Nasaysaya at no ipabigat tayon ti agtignay. Bueno, duwata nga roden na mapanijay rancho. Dagiti siguro bandido nga umumay idi dito dagiti senyor. Sigurado ni sika, Ama Josep? Un senyor, ni Luciano te makaibaga. Oh, tay grupo da Ramona. Un senyor, di ako nakita ni Ramona akadwa dagiti nagkabalyo. Hindi inkuyog nak ni Luciano ang nagpaliiw. Ayan ni Tanday Jay na moher. Bakit tanday dya, senyor? Siguro di nan kabaalan te kasi te kabaalan na idi. Unya ta. Ni Benito mati sumungad. Benito, apay ngita ka lang. Senyor, ti kano grupo ti bandido asigod nga umay dito'y dagijay nakita tayo. Kastamat ti ko na ni Ama Josep, Benito. Anya ti planom ita, senyor. Patuloyin ni Siak ti mapanijayan ni Mayor inton pikat. Kasarita ni Siak, may papan kadagiti bandido. Tapno isura ti magam mo namang pagsyat. Papa, mabutengak. Iha Mia. Diyak kaya't napumanaw ka dito, Villa. Napumanaw ka? Sumurutak. Iha. No puede. No puede na kanayo na sumurot ni Sika. At damat nagiti muchacha na kadwa ni Sika dito Villa. At damat ni Yaya Pedrita. Kagurak day jay na bakit, Papa? Iha Mia. Apay, nakagura ni Sika, kit iso, tinangasasikaso kin ni Sika, manipod maladagan ni Sika. Mas nadungdung mo ni Pedrita ken ka, gamti mismo na mamanisi ka. Oray pay, Papa. Basta. Diyak kaya't tiagbati dito, Villa, no awan ka. Bueno. Amangan no kayat ni Sika,
ti mapanijayan ni abuela ni Sika na mama ni mamam. Ha? Ni Abuela Agusta, papa? Si. Aday jay ni mama? Sigurado na awan ni Jai. Gapot asap-sapulan na dagiti anak na iti kamalala na. Tsak kayat na makita ni mama. Ihamiya. Sige, agbati ako dito, Villa. Agpupukak iti kwarto. Lolita! Lolita! Nakaturog pa yung adahan ni Lolita. Saan kayam na nakatrang katili daw. Lolita, iha. Awan mat kayam dito yung kwarto na. Naornos ti Katrina. Uray dagiti alikaman na dito eh. Apay ngay. Kasladyak mo't napuutan na nagring. Parbangon pa'y lang, hindi bimangon na saan ako na naturog. Wano, pinatuloy naman ang timbaga na asapulan na dagijay anak na. Ipilit na lang tati kayat na. Idinto tarumbang ko mga unaan na nga si Kaswad ti may papankin ni Marisol. Ha? Oo. Tanapit ti kabalyo. Nagsardang di tarubayan. Sino nga tanay ta? Apo! Boses ni Benito. Apo! Oh, Benito! Si Kamot Gayam! Wen senyora! Ala dumanon ka! Amo ka na patag ti bagam! Amangan no maisagmak di kakaiso ng apo ko kababae, Benito. Iso nga rod a plano ni senyor nga itulod mi dito'y da Marisol kan Pedrita. Agyan da pay lang dito'y aging ga iti di mapaksat dagi jay abandido. Ay katun Apay kit na sana mabalin, Benito. Sa anak mo ten amapan iti sa bali ang lugar. Binaunak ni senyor amang ibaga kada kayo iti plano na. Tamangan no agbiyahe kayo manayn. Saan ako nagbiyahe? Un gayam, ayan ni Lolita. Dahil tati pakariribukak tadya kon makita. Amangan na pilit na tikunana pa ng sapol naman kadagitay lalaking anak naan. Naingat nga mintibilin ni senyor Kenkuana, senyora. Anya ka diti talaga napasamak, Benito. Apay ngay disimang putak manipot iti biyahe kat sangit sangit ni Lolita. Kat dinan kayat ti umay iti Villa. No kasta, saan na naibaga kada kayo? Awan ti bagbagana. Kasta gayam. Ay, binukudan nan ti parikot na. Anya ka diti napasamak, Benito. Ay, saanan anapunas iti panunot ni senyor ti sigod nga atap na ngadda kamalala ni Lolita. Ket ti dakais, namati metten ni senyorita Marisol kadagiti amin nga imbagbagan ni senyor. Aniya, pinadakas ni Lolita. Wen senyora. Oh, anyan ti kasta. Imbag ket adi nakainramraman akagura. Madi, der aramidon ni Esteban. Talaga amade. Gamno amirisan na naimbag. Dakdakkel ti biddot ni Lolita. Apay, Benito. Anya ti biddot ti anak ko. Di nala ko man inyad adayo dagi jay singin nga anak na. Kat inasikaso namit kuma jay babae nga anak da. Ita, mamati launay ni Marisol, adipulos inikkan ni Lolita iti importansya iti isot basay. Huwan matkit Saan unay anadunaan ni Lolita day jay babae nga apo ko. Dayta ti pagsaksakitan tinakam na. Hala, pati ka maawatan ng tumutlahan ti amin inton agnaknakam. Siyempre, ubing pay ni Marisol. Ado pa'y dagiti banag asaan na ang maawatan. Ngam patsyak, maawatan lang to. Nagsakayak ko man iti kabalyo? Ay saan amabalin, senyorita? Sa maysa,
at danapanan ni senyor. Nasaysaya at matla dito'y kale sa pagluganam, senyorita. Kayat ko, di nakto ka sasawi dyan, Dapuela Agusta. Ha, Saan amabalin na di nakanto kasarita ni Pedrita, senyorita Marisol? Siyempre, isulat ta ti mangkita kadagiti kasapulam ijay. Ang basta! Di nakto ka sarsarita. Hoy, kabalyo! Partasam naguludan to'y nagluganan mi! Andiyan da ito'y nga ubeng. Talaga nga pa iti saan na maawatan. Iso apas pasensya amlatan, Pedrita. Nakasaganan dagiti kabalyero Luciano. Buen senyor, Muy bien. senyor, kabalan tayo nga ta dagiti bandido. Nakasaritak ti hepe. Nabilag ti pwersa na aggapoy pueblo. Kasta ka di senyor. Si, Luciano. Saan lanada tayo? Saan lanada kayo? Nagpaspastor di ti asyenda ti sumarang kadagijay nakaraho. Iso na masigurado ni siya na mapaksyat tayon dagijay. Adugayan ti may ditay rancho apan nakabagitiling tag Luciano. Una pong Josep, pasurot ti hepe dagita. Mamati kayo may kadisnudo dagita nga may mang protektar dito rancho. Apong, Apa nga agisam ka, Luciano? maawatak ti kahit mga sawan apong. Ngam, sa anak lang nagsaw. May una, nasaysayahan pa ay. Tapno di ka may ramraman. Apong Josep, rumwaran ni Senyor Esteban iti balaya paginanaan. Nalpas nga tanti panagsarita da kadagiti dimteng nga otoridad. Ay, nalabit akasta. Ay, mapantakit iti ayan dyan ah. Sinsinyasan na ta ni senyor. Una pong. Ya! Ya! Naglaing nga kami nagkabalyo. Naglakan na ituro ko na ito intagtigayang papagpraktisak dito rancho. Ha? Ayan na ni Fernandito. Hey! Ya! Hey! Agsubliak iti nagkapak. Ang mga luginak na siputan kasi sa bakit nagtulungan na. Hey! Hey! Ya! Anya, saan mo ang nakita di gayem mo ngam pinanawam latan? Diyak nga rin nakita. Siguro nagawi din ah. Ay, sika talaga. Ala, agsagana ka nga rod. Tagsublitan ijay purok tayo. Umayak tumanon dito yung bigat. Aguray ka, gringo. Dumagas tapay iti balay ti gayem mo. Pambarantamot rin nga agyaman. Taintulok manen ti ama di gayem mo ti panagsanay mo dito ayanda. Sige, ibagak nga umayak manan intong bigat. Uray saan dakto nakadwaan nanang? Aguray ka, gringo. Dayjay samot tay nagsakayan ti gayem mo akabalyo. Aywan, Apa yan nagpasweet ka? paswit kayab day tayo ti kabalyo ni Fernandito nanang. Mangag mo nanang? Simong pat ti kabalyo ni Fernandito. Ala. Apay, Samot Fernandito di makit-kita iti kasamakan. Indak kitaan! Anya tinapasamak iti gayem ni Gringo. Gagayem, ti liwayan na dinggen, ti tuloy tinobela tayo na pauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre!